Sigurno ste čuli za jedan pojam koji se zove uspjeh preko noći. Zar ne? Jeste ikad poželjeli biti uspješni? Da onako preko noći padne nešto, dobijete neku nagradu na lutriji ili vam došao sigurno email neki, ok, evo sad ćete, ako odgovorite na ovi ste sretni dobitnik. Malo je srce sigurno onako poigralo, zar ne? Pa zar ne je bilo dobro? Pa tamo nekim ljudima preko veze uvijek nešto upadne, svi nešto drugi dobivaju. Zašto ne bi mogao ja ovaj puta? Ali taj uspjeh preko noći je jako interesantan. Ajde, molim vas, sjetite se jedne situacije u životu gdje ste postigli neki uspjeh. Pokušajte zamisliti jednu situaciju gdje ste bili uspješni u životu. Nešto značajno da ste postigli. Se sjećate? Sad zamislite, odnosno ne zamislite, nego razmislite koliko ste trebali napora uložiti da bi se to desilo. Koliko konekcija, koliko je tu bilo spoticanja na tome putu. Koliko je to trajalo? Koliko je trajalo? Je to bilo mjesec, godina dana, par godina? Zar nije da se nije tako desilo tek preko noći? Pa vjerujte, nije ni drugima. Taj uspjeh preko noći je samo taj zapravo dio gdje mi inteligentno ulažemo naš napor u pravome smjeru. Što ga inteligentnije ulažemo, taj će uspjeh biti izvjesniji. Sa sigurnošću. Znači, uspjeh nije stvar sreće, uspjeh je stvar pravilnog ulaganja napora u pravome smjeru. I taj uspjeh koji dolazi preko noći je zapravo kao santa leda. To je santa leda koja ispod, gdje ne vidimo, ima jako puno rizika koje je osoba radila, jako puno neuspjeha, jako puno truda, neprospavanih noći i svega ostaloga. Tako ako želimo postati uspješni u životu, molim vas, moramo to biti duboko uvjereni da se neće desiti tek tako. Moramo uložiti jako puno truda, proliti jako puno krvi, ali ako znamo što želimo postići, onda ćemo stvarno bit će vrijedno toga svega skupa. Daću vam par primjera, ovako konkretno iz života. Od nekih priča uspješnih ljudi. Znate ko je ovo? Picasso. Jedna žena je šetala ulicom i vidjela je Picassa kako silazi niz stepenice. I rekla je, Picasso, ajde molim te, možeš mi nacrtati portret mene? I on je došao onako, uzeo je olovku i papir i nacrtao je prekrasan njen portret. I dao joj u ruke i rekao, evo gospođo, i napravio to za 30 sekunda. I rekao je, gospođo, ovo je 30.000 eura. Ona je rekla, ali Picasso, kako? 30 sekunda, 30.000 eura. Ali on je rekao, ali da, ali za tih 30 sekunda mi je trebalo 30 godina jako intenzivnog truda i rada. Ovo je malo ekstreman primjer s kojim se ja ne slažem u potpunosti, da se tako naplaćuje, ali primjer koji nam može nešto reći. Jedna gospođa koja je imala dijagnosticiranu kliničku depresiju, koja je ostala bez muža, samohrana majka, ostala je bez posla i bez svega. Bila je na putovanju iz Manchestera, mislim, za London. I u tome putu vlakom, koji je kasnije 4 sata, je pao na pamet jedna priča o čarobnjaku. I napisala je tu priču u knjigu i to je bila J.K. Rowling, koja je kasnije postala jako poznati bestseller tih knjiga i postala je bilioner, ne znam sad točno o kojim iznosima novaca, i riječ, ali poanta kad je ona napisala tu knjigu, 12 izdavača je odbilo za redom. Nisu htjeli prihvatiti da tu knjigu izdaju. 12 izdavača. I onda kad je došla kod 13. je rekao, gospođo, ok, mi ćemo ovo izdati, ali vjerujte mi, u tim dječjoj literaturi nema novaca. Morat ćete se zaposliti nešto drugo raditi. I ona je sad postala to što je. Također jedan dečko koji je bio u košarkaškoj ekipi je igrao košarku i njegov trener, učitelj, pošto je to bilo u školi, ga je onako izbacio iz košarkaške ekipe, rekao je, ti mali nemaš pojma, i on je otišao doma plačući, onako zalupio vratima i ostao cijelu večer plakati. Ali nakon toga, 10 godina izad je postao 6 puta NBA prvak. Riječ je o Michael Jordan, koji jednostavno se trudio i uspio je postići ono što je htio. Također jedna interesantna priča o gospođi koja je, rekli su da neće nikad postati poznata na televiziji, niti u novinama, niti na bilo čemu.
imala je problema sa seksualnom zlostavljanjem, iz obitelji je bila loše pozadine i svega skupa. I ona je na kraju postala jedna od najutjecajnijih žena na televiziji i općenito u medijima. To je Oprah Winfrey. Znate svi, zar ne? Ali jako puno morala preći preko svih prepreka koje su dolazile u životu. Isto jedan gospodin koji je imao živčani slom, ostao bez obitelji, izgubio, mislim da je bilo 12 puta na izborima i na kraju je postao predsjednik Amerike. Znači, znate ko je to? Abraham Lincoln. Koji je napravio nevjerojatne stvari. Isto da ne bude sve ovako sa strane, da su to neke osobe ovako nepoznate, ima jedna osoba tu koju ste možda vidjeli dole na recepciji i to je moj prijatelj koji je prošao isto jako težak život. Ona je dijete rata i nije imao ni čak ni da se upiše na fakultet i jako puno truda mora ulagati, nije imao ni za hranu i za sve skupe. Sad je postao od jednih vrsnih poznavatelja agrokulture i šumarstva i završio fakultet, dobio rektorovu nagradu i sad ga svi moguće traže. Ali on se odlučio da neće postati popularan u tome smjeru, već da će nastaviti raditi u našem sektoru ovdje. Sa svima vama, ali u jednom drugom dijelu zaštite okoliša. I naravno, ovu osobu svi znate, Steve Jobs. Jeste ikad čuli za njegovu životnu priču? Dosta je poznata, ali on je osoba njega je majka napustila, posvojila ga je. I kad ga je posvala, rekla je to obitelji, daću vam to dijete, ali molim vas samo ga obrazujte, jer ona nije mogla to napraviti. I oni su naravno nakon 17 godina to napravili, upisali su ga na fakultet, ali ono što je bila poanta je da kad je on saznao da su cijelu svoju ušteđevinu njegovi roditelji uložili na njegovo obrazovanje, odustao od fakulteta. I ne samo da je odustao, nego nije imao ništa za hranu ni za živjeti. Živio je kod prijatelja u studentskom domu, na podu je spavao. Kolektirao je, uzimao je boce i prodavao ih da bi imao nešto za jesti. I također je, mislim da je nedjeljom jedini obrok koji imao kad je morao šetati 10 km do Hare Krishna hrama. Tako da je živio dosta težak život i pokrenuo je zapravo Apple firmu kod prijatelja u podrumu. Firmu koja je nakon 10 godina postala multimilionerska firma sa 4000 zaposlenih. Znači, iz podruma je pokrenuo bez ičega. Čak bez fakulteta. I ono što je interesantno, da čak i kad je to napravio, su ga otpustili. Izgubio je tu poziciju i našao se na ulici ponovno. Ali ono što je rekao, da je tih par godina kad je bio na ulici, on je tada pokrenuo Pixar firmu, pokrenuo Next firmu koju je kasnije Apple kupio, ali je rekao da mu je to bio najbolji period u životu, gdje uopće nije imao tu odgovornost, nego je upoznao svoju tada voljenu ženu i imao je prilike izraziti svoju kreativnost. I poslije ga opet Apple zaposlio i postoje mega utjecajna osoba. Tako da sve te priče svih tih osoba zapravo možemo vidjeti da su to osobe koje su uložile jako puno truda, imale su puno problema u životu, ali nisu odustajale. Jer su znale što žele u životu. I to je poanta koju moramo jednostavno znati, da uspjeh ne dolazi preko noći. Uspjeh dolazi kao niz napora u pravome smjeru. Je li ima neko tu od vas novčanicu od nekih 50-100 kuna? A? Da im koliko vremena imam. Evo, 50 kuna. Aj sad ćemo napraviti demonstraciju. Koliko od vas bi htjela ovu novčanicu? Može ruke. Da mu poklon novu novčanicu. Vi ne biste htjeli imati, razbacujete se sa novcima, a? Ko ne bi htio ovu novčanicu, neka digne ruku. 2, 3 osobe, 4. Dobro, neću se ulazi u razloge zašto. Recite mi, kad je ovako presavijem nekoliko puta, ko od vas sad ne bi htio tu novčanicu? Ista stvar, za ne? Novčanica jednako vrijedi. Sad kad uzmem tu novčanicu ovako izgnječim, presavijem i bacim na pod, ovako i možda malo zgnječim i razvaljam po podu, i kad dignem tu novčanicu, jer se što promijenilo s ovom novčanicom? Ona je dalje zadržala svoju vrijednost. I u našem životu će se dešavati ovakve stvari, da će nas život presavijati, lomiti, slamati i sve skupa, gnječiti. Ali ako mi ostanemo vjerni sebi, onda nećemo izgubiti našu vrijednost. I čak će nam sve te stvari koje će se dešavati u životu će nas još više ojačati.
ili sve što nas ne ubije, nas može ojačati. Tako da svi ti problemi, svi ti neuspjesi koji nam dolaze u životu, daću ti novu novčanicu. A? Sigurno? Poslije ću ti zamijeniti. Aj. I dalje isto vrijedi. Doći će poslije nekog drugog. Tako da poanta života nije bitno iz kakvih pozadina dolazimo. Što smo živjeli prije, što smo napravili. Čak ni koje obrazovanje smo završili. Steve Jobs i razni drugi su primjeri. Poanta je samo koliko smo odlučni i koliko znamo što želimo napraviti u životu. To je jedina razlika što razlikuje one uspješne i one neuspješne u životu. Tako da to molim vas dobro zapamtite. Znači sve ove druge stvari, da li je to Hrvatska, da li je to nešto drugo, da li je to nekakva pozadina, da li je to nekakve poznanstva, veze ili sve skupa, nisu bitne. Bitno je samo koliko mi vjerujemo u ono što želimo napraviti, koliko ulažemo naše srce i trud i da znamo da je to pravi smjer. Tako da bismo mogli zapravo, malo sam ispritiskao svašta nešto, da bismo mogli zapravo dostići taj uspjeh, morat ćemo jako puno neuspjeha doživjeti na putu. I svaki neuspjeh nam otvara ta vrata uspjeha sve šire i šire. Sve šire i šire. Svaki neuspjeh. Ako ostanemo se truditi. I da bismo mogli ulagati toliko energiju u posao, iako možda doživimo toliko neuspjeha, to mora biti izvrstan posao, ne samo neki srednji posao. Izvrstan. Mi ćemo ulagati minimalno 8 sati dnevno svoje energije u svoj posao. Zar ne? To je ogromna količina naše životne energije. To je ogromna količina naše životne energije. Zašto to ne bi bio neki izvrstan posao? Nešto što stvarno volimo, za što smo stvarno strastveni i da također ima neki utjecaj za društvo. To je jako ključna stvar. Vjerujte mi, ja sam imao prilike kad sam završio fakultet, našao sam se isto na tržištu rada. Ali sam ipak odlučio da ću se potruditi i ostvariti svoje snove. Imao sam priliku otići u New York, u Mađarsku i u London jer sam imao poznanstva. Ali poslovi koji su mi se tamo nudili nisu bili poslovi koji sam ja želio ostvariti ono stvarno, koji su bili dio moga životnog sna. I ostao sam u Hrvatskoj to realizirati i sada stvarno radim ono što volim i u potpunosti sam sretan i ispunjen s time. I to je poanta. Nije poanta da li ćemo biti predsjednik države ili nešto, poanta da radimo ono što stvarno volimo. I onda ćemo ustrajati na svim tim problemima koji će nam dolaziti po putu. I zato je jako bitno da pronađemo naš životni poziv, ono za što smo mi stvoreni, po čemu smo jedinstveni i da onda ustrajemo i naučimo kako na pravilan način doći do toga da to stvarno ostvarimo. I to ćemo raditi na ovim radionicama na početku. Vidjet ćete, bit će jako interesantno. I ono što je jako bitno, da zapravo da bismo ostvarili naš životni poziv, najjednostavniji način da pokrenemo nešto svoje. Jer na taj način ćemo moći stvarno izrealizirati u potpunosti našu ideju. Ne samo da radimo za nekoga, već da vodimo nešto i također dokupimo tim ljudi oko sebe s kojima ćemo moći realizirati taj san. Ako imate kvalitetan san i ako imate kvalitetnu ideju, moći ćete napraviti kvalitetan tim ljudi koji će vjerovati u to i onda ćete moći ostvariti stvarno to što želite. Prije naravno trebamo vidjeti što stvarno želimo napraviti. I to je ono što ćemo raditi kroz ove radionice i to će nam također Ranko poslije će nas provesti kroz taj dio da vam zagolica malo um. Naravno, da bi se to sve napravilo, to se neće desiti preko noći, kao ni uspjeh. Potrebna je pomoć, potreban je trud, mi smo tu da vam pomognemo. Ako budete ustrajni, vidjet ćete da ćemo kroz radionice korak po korak doći do toga da stvarno pokušate i uspijete, ja vjerujem, ako se budete trudili u svojim idejama. Potrebno je samo vaša želja i volja i ovo što ste došli tu je pravi korak u pravome smjeru. Tako da hvala vam na vašemu trudu i još ću vam samo predstaviti da dobijete dojam što ćemo zapravo raditi u ovim radionicama. Znači radionice kao što ste vidjeli trajaće 3 mjeseca, onako otprilike. Kroz tih 3 mjeseca imat ćemo 3 seta edukacija početnih, pa ćemo onda vidjeti još kasnije što će biti. U prvom setu edukacije ćemo upoznati sebe. Upoznat ćemo svoj životni poziv i upoznat ćemo kako konkretno to realizirati u životu. Upoznat ćemo također svoju osobnost, da vidimo koje su naše vrline, a koje su mane. To je ključna stvar kako bismo mogli izabrati kvalitetan tim i kako bismo mogli voditi druge.
Za vodstvo je jako bitno da znamo svoje mane, da se okružimo sa ljudima koji će nam pokriti naše nedostatke. Doći ćemo i do toga u drugome setu kada budemo radili razvoj vještina, gdje ćemo raditi razvoj prezentacijskih vještina, razvoj vještina vodstva, menadžmenta, pregovaranja, također i principa koji su potrebni da budemo uspješni od samodiscipline i svega ostaloga. Kako bismo stvarno mogli postati uspješni. Jer jedna stvar je kad imamo ideju, a druga stvar je kada to sprovedemo u djelo. Tako da bismo to mogli, potrebno da razvijemo neke vještine. I tijekom cijelog toga procesa, kada budemo od početka kretali, mi ćemo pokušati vidjeti koja bi to bila poduzetnička ideja, koja bi nam pomogla da ostvarimo te naše životne ciljeve, za koje ćemo razvijati vještine i kako bi ona konkretno izgledala. Tako da ćemo učiti kako se pravilno pozicionirati, kako razviti poslovni plan i ići ćemo u nekakve studijske posjete. Uz to ćete imati i mentorstvo naših tu suradnika iz CEDRE, koja je jedna od prvih organizacija u Hrvatskoj koja se bavi sa savjetovanjem za razvoj društvenog poduzetništva. I uz to ćete imati prilike otići na Startup Akademiju, gdje ćete dobiti konkretne, jako specifične vještine od knjigovodstva, financije, administracije, svega skupa i detaljnog razvoja poslovnog plana, kako biste stvarno mogli izrealizirati tu vašu poslovnu ideju. Tako da slijedi vam jedan dosta interesantan period u kojemu ćete imati prilike stvarno izmanifestirati ono najbolje od sebe. Jedina stvar koja je preduvjet za to sve skupa, da budete postojani, entuzijastični i da stvarno date najbolje od sebe. Jel može? Super. Ok. A sada bi volio predstaviti našega Ranka Milića iz CEDRE. On je jedna divna osoba koja je toliko provela projekata i vodi koliko poduzeća, nekoliko poduzeća i društvenih poduzeća i ima godine i godine iskustva baš u društvenom poduzetništvu i savjetovanju drugih. Tako da će on sada će vas malo uvesti u taj svijet poduzetništva. Jer nije poanta samo pokrenuti poduzetničku ideju, nego poanta je da to napravimo sa srcem i da to bude nešto će doprinijeti drugima. Tako da će nas on uvesti u taj svijet kako da napravimo nešto će imati korist i dobrobit za druge i za društvo oko nas. Evo, molim vas, pozdravite ga s jednim pljeskom. Evo, hvala Filipu. Ja ću samo malo ovdje promijeniti. Ajde, može, super, bravo. Evo, ja bih se isto pridružio ovim Filipovim zahvalama. Najprije, evo, hvala timu Oaze koji je prijavio ovaj projekt. To je jedan veliki trud, prijaviti projekt, dobiti projekt, provoditi projekt. Tako da, evo, svaka čast na njihovom zalaganju i pregnuću u tome. I ono isto također što bi, naravno, iz hvala Evropske unije što nam dala pare da možemo sad biti tu, jel? Da nije bilo njihovih para, sad vjerojatno ne bi tu svi skupa sjedili. Ali evo, ono što je rekao Filip, ja bi se tu pridružio i prije svega bi zahvalio vama što ste došli. Ne samo zato što Filip je rekao dosta zanimljivih stvari vezano za to u kojoj se situaciji nalazi naša zemlja. I ja bih rekao da nije samo naša zemlja, nalazi se puno širi svijet u situaciji u kojoj se nalazi, malo ćemo vidjeti kasnije te slajdove. Ali evo, meni je drago što mogu vama sad govoriti o nečemu što se zove društveno poduzetništvo i što je nešto što ja vjerujem da ima jednu duboku poruku za vrijeme u kojem danas živimo. I to bih htio podijeliti s vama jer vjerujem da će možda nekome od vas zatitrati ta ideja da se ne trebamo očekivati da će se svijet sam promijeniti u nekom pozitivnom smjeru, nego da eventualno možemo biti ono što je Gandhi rekao, mi ta promjena koju svijet treba, da počnemo od sebe samih. Tako da evo, zadovoljstvo mi je što danas možemo govoriti o ovoj temi i da možemo možda podijeliti neke stvari vezano uz ne samo poduzetništvo, nego i neke druge teme koje možda će biti bliske i vašim strukama i tako dalje. Samo par riječi o meni. Evo, ja sam inače završio elektrotehniku i kao i Filip, negdje rano sam još dok vreme studija odlučio da ću se baviti društvom i razvojem društva, održivim razvojem društva i tako da sam negdje i ne znajući postao društveni poduzetnik, te kasnije nakon puno godina sam shvatio da nisam lud, nego to postoji neko ime da se to kaže da to neko društveni poduzetnik. Ali dobro, evo sad je
to nekakvo ime koje se već koristi i u Hrvatskoj, ali ono doba kad sam ja kretao, kad sam završavao studij, kad sam imao neku viziju kuda ću, šta ću, onda jednostavno su mi ljudi govorili da sam malo maknut jer idem u neki svoj biznis i to još ne svoj biznis da se obogati, nego želim nešto mijenjati u svijetu u kojem živim. Jel? Tako evo, to je nekakva bila moja vizija, dolazim iz Splita, evo to piše tu. Filip je sakrio da je on isto iz Splita, tako da, ali nismo po vezi se upoznali, evo tu, slučajno ja sam u Cedri HR, a on je tu u Aziji, ali evo u svakom slučaju eto Split je moje mjesto boravka, ali sve više sam tu i često sam u Zagrebu. Ali evo, uglavnom, znači, neka moja vizija je, kao što tu stoji, jedno drugačije društvo, jedno humanije društvo, jedno održivije društvo, u jedno, eto, možemo reći, naprednije društvo, bar ja tako doživljavam da bi to trebalo smatrati se naprednijim društvom i gospodarstvom u kojem svaka osoba ostvaruje svoj puni ljudski potencijal. I to ne samo za sebe, nego u sinergiji sa ljudima oko sebe. Znači, da na neki način povezano zajednički stvaramo nešto što je od pojedinačne i zajedničke koristi i meni jako znači, obožavam prirodu, smatram da društvo koje nije povezano sa svojim okolišem, koje ne poštuje svoj okoliš, da u stvari na neki način je odvojeno od samog sebe. Vidjet ćete kasnije zašto. I zato je nekakva moja to misija, ovdje kao što piše, pomagati ljudima, organizacijama i zajednicama da ostvare sebe. Sad tu ima veliko S, koje nije tipfeler, nego to je veliko S, zato što ja smatram da svi imamo neko svoje malo ja, nekakav naš mali ego, onaj koji se boji svega i svačega, ali imam onda i neko malo veće ja koje uključuje moje članove obitelji, moje prijatelje, moje ljubimce, jel? Nešto moje, jel? Pa onda imamo i nekakvu zajednicu kojoj pripadamo, neki narod kojoj pripadamo, neku vjeru, eventualno, ako ne neku religiju, možda vjerujemo u neke vrijednosti, a onda imamo sve ono oko nas, sve ljude, priroda, sva živa bića, planet, svemir. I ja to zovem veliko ja. Ja tako doživljavam sebe. Jednom sam, još dok sam bio mlad, razmišljao o tome šta da sam moje ja, ovo malo izvuče u neki vakum, šta bi bilo s tim mojim ja. Isti čas bi nestalo. Je? Znači jednostavno mi ne možemo funkcionirati kao to ja kako mi sebe doživljavamo. Jer doživljavamo svoje ja, tu staje negdje na tom dijelu epiderme i više nema mene. Jel? Ti nisi ja, ova stolica nije ja, ovaj svijet nije ja, jel? Tu to prestaje. Jel? Međutim, moj doživljaj je da i tako su, možda ste čuli ili čitali, mnogi drevni narodi i vjerovali da u stvari smo mi svi međusobno povezani. Jel? Da smo, čak su izvali da smo braća i sestre, ne znam, Sveti Franjo je govorio da je oblak njegov brat ili sunce. Znači, nekakva povezanost u tim mnogim civilizacijama ljudi, a pogotovo u nekim, vidjet ćete kasnije, civilizacijama primitivnim, kako smo ih zvali, je puno jača nego što je to danas, nažalost. Ja. Tako da, evo, nekakva moja želja da kroz ovo možda i osvještavamo u stvari šta je to naše ja. Jel? Jesmo li mi ovo malo ja ili možda smo malo više od tog malog ja. Jel? Uglavnom, evo, iz te neke čežnje da nešto radim sa samim sobom, što sam smatrao da dio nekakve moje ljudske misije, odgovornosti, sam krenuo eksperimentirati, tako sam osnivao različite udruge, poduzeća. Jel? Evo tu piše 7, kad me pitao Filip, nisam znao na pamet, ali evo sad tu sam pobrojio kad sam pripremao ovaj slajd. Ali evo, to je znači nekih x različitih udruga koje su tu postojale, a između ostalog u jednom trenutku, to je već bilo nakon puno godina, kad sam shvatio da postoje ljudi u Hrvatskoj koji slično rade, onda smo se udružili u jednu mrežu koja se zvala SEFOR, Social Entrepreneurship Forum, zato što je to bio jedan evropski projekt. Pa smo onda kroz taj evropski projekt razvijali na nacionalnoj razini jednu priču gdje smo povezali sve te takve ljude i onda smo između ostalog i potakli ministarstvo da napravi strategiju razvoja društvenog poduzetništva. Pa vidjet ćete kasnije zašto, ne bi se ulazio u to, ali evo nešto čime se bavim, pokušavam inovirati različite stvari, obrazovanje, društveni razvoj, društvene neke procese i tako dalje, turizam i evo,
bavim se edukacijama i neke stvari koje smo radili dosta baš u Splitu i dole na jugu Hrvatske, kroz jedan projektni rad, projekt Toplovstvo smo to zvali, Život Toplovstvo, smo u stvari pomagali mladima i od osnovne do fakulteta, da kroz projekte u stvari otkrivaju sebe, šta vole, šta žele raditi, da mogu eksperimentirati u različitim sektorima, područjima i onda kroz te projekte otkrivati neke svoje interese, ali možda i stjecati one sve bitne nekakve vještine i znanja koje im škola, formalno obrazovanje ne nude. I evo, znači, od ovih drugih stvari, picigin ste valjda čuli, a picigol vam je nešto čudno ovako, to izgleda, to vam je picigin sa dva gola, jel? I to se tako igra malo, neka kombinacija rukometa i ne znam čega već, odbojke, svega. Eto, to tako čisto ovako malo par riječi o meni, da znate čime se bavim, a vjerojatno ćemo se neki od vas koji budu htjeli razvijati društveno poduzetništvo onda družiti kasnije u nekakvom programu koji će slijediti vrlo skoro nakon ovih radionica. Znači evo, uglavnom malo ćemo kroz današnji dan razgovarati o tome šta je to društveno poduzetništvo, šta je to osobno ostvarenje, koji su to poduzetnički izazovi i na koji način društveno poduzetništvo može pomoći evo i našoj zemlji, ali ne samo i našoj zemlji nego i globalno. Evo sad imate tu neke materijale pa možete malo samo otvoriti i probajte malo promisliti. Evo sad kad Filip je to spominjao, kako je on odabrao svoj nekakav put drugačiji kao što sam evo i ja na neki način, ali evo probajte sad vi iz neke svoje perspektive malo promisliti, pa kad evo ovako jedno pitanje se pojavi u vašim mislima, idealni posao, malo promislite šta bi to značilo, kakve bi to značajke taj idealni posao trebao imati da bi on u stvari vas ispunio, da bi se osjećali da je to, da radite nešto što ima smisla, što je u skladu s vašim nekakvim talentima, strastima, željama, hobijima možda, nekim bilo kakvim drugim preferencijama koje imate u sebi, ali evo probajte malo promisliti pa napisati asocijacije koje vam padaju na tu temu. Sad, kako zovemo osobu koja stvara posao iz ničega? Genijalac, super. Može i tako. Poduzetnik, jasno. To je znači poduzetništvo je čovjek poduzima i pokušava sam nešto napraviti, naravno iz ničega ne baš, ali uvijek imamo nešto, nekakav input, a taj input ne mora nužno biti niti kapital. Ljudi često misle kako ću pokrenuti nešto ako nemam novca. Prva stvar, kad danas čovjek razmišlja, pogotovo u Hrvatskoj, jel, kako ti ću ići nešto pokrenuti kad nemam ni za živjeti, a kamoli za pokrenuti biznis. Jel. Međutim, taj input nije uvijek novac. To može biti rad, može biti ljudi, kontakti, može biti znanje, može biti iskustvo. I ovo što ste rekli, znači ako ste volontirali prije, vi ste toliko toga stekli što možda nije financijski kapital, ali jedna druga vrsta kapitala. To se može zvati socijalni kapital, može se zvati intelektualni kapital, može se zvati iskustva, kontakti, prilike. Uglavnom stvaraju se nekakve vrijednosti s kojima se nešto može početi raditi. Jel? Znači od tih malih stvari se mogu početi slagati neke kockice i to ćemo mi kroz ove radionice koje ćete raditi imati prilike u stvari da na određen način već izmapiramo i te već male biseriće ili elemente mozaika koje već imate u sebi, koje ste već negdje putem pokupili, ali jednostavno možda niste svjesni toga, niste jednostavno to prepoznali kao nekakvu vrijednost i onda jednostavno to možda ne doživljavate kao resurs s kojim možete nešto napraviti. Evo, znači, poduzetništvo, ovdje piše, to su nekakve asocijacije druge, jel? Gospodarska aktivnost, započinje idejom ili prepoznatom prilikom, može biti i problemom, prepoznatim problemom, pa ga želimo riješiti. Jel? Prilika i problem su u puno slučajeva jedno te isto. Jel? Neovisno o resursima, rekli ste, jel? Super, znači čak i koji put i unatoč i često se možete malo gledati recimo sve ove, ovo što je i Filip ispričao, poduzetnike, upravo su neki od najvećih poduzetnika baš bili oni koji nisu imali ništa. Znači koji su jednostavno počeli od čiste nule, pa čak i ispod nule, bili su jako siromašni, životarili su, nisu znali šta će sa svojim životom, ali su jednostavno unatoč tome
uspjeli iskoračiti dalje. Naravno ne znači da ima i onih koji nisu uspjeli, ali evo, mislim, to nije nužno nešto što određuje koja je vaša startna pozicija. Ovo je zanimljivo, skup aktivnosti koje povezuju resurse i potrebe. Jel? Koji put ne morate imati ništa, ali trebate znati povezati resurse i potrebe. I čak ne moraju biti ni vaši. Jel? Znači, nego jednostavno treba koji put stvoriti link i taj link je već biznis. Jel? Znači, neko ima nešto, ali ne zna to nešto što ima ili to nešto stoji neiskorišteno. Neki objekt u prirodi ili koji recimo se može pretvoriti u neko izletište. Čak ne treba nikakva intervencija, nego vi ćete početi nešto raditi tamo. Dovećete ljude tamo, pokazivat će to. Znači, jednostavno, za neke stvari ne trebaju velike nekakve investicije, ali ono što je važno, evo ovo je sad ključna riječ. Kad će neko nešto kupiti? Zašto će neko nešto kupiti, a nešto drugo neće? Zato što u stvari on osjeti neku vrijednost. Zato to vrijednost može biti čista tlapnja, može biti emocija. Ali on to kupuje, zato što to u njemu u tom trenutku stvara nikakav osjećaj vrijednosti. To mu pomaže da on osjeća se bolje ili ona. Je li to sad odjeća, je li to ne znam, bilježnica, je li to bilo šta, ali vi u tom trenutku kupujete jer vas to na neki način privuče, ali i stvara vam taj osjećaj neke vrijednosti, ne da ste nešto dobili s time, neku funkciju, neku potrebu ste zadovoljili, ali istovremeno ste izabrali nešto što je vama blisko, što se povezuje s vama, što predstavlja dio nekog vašeg identiteta. I naravno, to možda niko nije rekao, nisam čuo, ili ko spomenuo, nije. Rizik, jel? Poduzetništvo jednostavno je, zašto je rizik? To je malo ovako retoričko pitanje. Zašto je poduzetništvo rizik? Tako je, jednostavno to je toliko velika šansa da nećemo uspjeti, da tu sigurno ima puno rizika i puno mogućnosti da nećemo uspjeti. Ali to je možda može biti draž. Jel? To što možda nije sve izgledno i jasno i čisto, može imati u sebi jedan veliki element. Ljudi danas idu pa skaču sa ne znam kakvih stijena dole u provalije jer to neki adrenalin. Jel? Ali i ovo je nekakva vrsta adrenalina. Jel? Znači želite istražiti svoje mogućnosti. Da li ja mogu to napraviti? Jel ja, mislim, imam li ja za to sve što je potrebno? Jel? I to ti stvara jedan osjećaj, idem probati. Zašto ne bi probao? Jel? I to je u stvari, ti ljudi koji krenu u poduzetništvo su prihvatili rizik neuspjeha i rekli su idem probati. Čak i pod mogućnošću da možda neću u tome na umu nešto napraviti što će biti održivo ili što će me čak možda na kraju učiniti zadovoljne. Ali si spreman na taj rizik. Sad se postavlja pitanje koji su to interni resursi, šta unutra svakom čovjeku treba da bi pokrenio nekakvu poduzetničku inicijativu. Pa promislite šta to prije svega u nama stoji, što nam treba da bi startali u smjeru poduzetništva. Evo tu su isto nekakve isto slične sada stvari. Samosvijest, samopouzdanje, samostalnost, vizija, motivacija, strast, posvećenost, ustrajnost, odlučnost, radna etika, kreativnost, ideje, prilagodljivost, otvorenost za novo i promjenu, komunikacijske, socijalne, prodajne vještine, to niko nije možda spomenuo, ali je jako važno u poslu, jednostavno morate komunicirati, ali nažalost to se baš u školi ne uči. Vještine upravljanja sobom, vremenom, timom, novcem i drugim resursima, pozitivan stav, a to znači da se rizik, neuspjeh i greške doživljavaju kao dio igre, učenja i rasta. To je nešto vrlo zanimljivo. I sad ću vam ispričati jednu priču iz jednog skupa na kojem sam bio možda prije nekih 10 godina. U Dubrovniku je bio nekakav svjetski skup poduzetnika i došli su poduzetnici cijeloga svijeta. I onda se u jednom trenutku bila jedna rasprava na temu zašto Europa zaostaje u poduzetništvu u odnosu na Ameriku i ne znam, Daleki istok. Jer to je poznato da u stvari u Europi poduzetništvo je dosta sporije i nema ovih nekakvih velikih nekakvih poduzetničkih inicijativa novih kao što ima recimo na istoku i u Americi. I onda su ti pričali nisu baš satima, ali sigurno će spremiti da su razne teorije se tu iznosile, ali uglavnom su govorili ljudi iz Europe. I onda je nakon neko vremena digao je ruku jedan čovjek i ja gledam kako već se malo se onako smješkao kad se ustao, šta će sad on reći.
On kaže, ljudi moji, vi govorite čiste gluposti. Kaže, sve što ste rekli, niste ništa, to nema veze s ničim. Evo, kaže, vama je problem samo dvije stvari. Kaže, kod nas, u Americi, prva stvar, kad neko ne uspije, mi mu svi kažemo, super, probao si, nije funkcioniralo, ajde dalje, probaj nešto drugo. Kod vas, kad neko ne uspije, to je najveća sramota. Odmah stigma, recimo kad neko bankrotira, to je sramota. U Americi, ako neko 3 puta ne bankrotira, smatramo da nije spreman za veliki uspjeh, za veliki biznis. Znači, to je potpuno drugačiji stav prema neuspjehu. I druga stvar, kad neko uspije, kod vas svi zavide tome što uspiju, a mi plješćemo time što uspiju. Mi kažemo, bravo, on je uspio, možda mogu i ja. I kaže, to vam cijela filozofija poduzetničke mentaliteta. I ja sam to onda počeo razmišljati, ja sam bio jedno vrijeme živio u Njemačkoj i tamo sam upoznao čovjeka koji je bankrotirao i više niko s njim nije htio pričati. Doslovno je isključen iz društva bio, zato što je on bankrotirao i to je sramota. Bio je uspješan, bogat i u jednom trenutku je nešto napravio krivo i otišao je u stečaj, osobni bankrot i praktički je postao beskućnik. Zato što je jednostavno stigmatiziran. On više ne mogao uopće doći u banku razgovarati, on je jednostavno bio stigmatiziran. A to je strašno. Jel? Ili ovo drugo, jel? Neko uspije i onda, ja znam u svom Splitu, kad dođe Goran Ivanišević i Kukoć tamo na cisto, onda pa moga bi ja da sam trenirao. Niješ ti njega, A zašto nisi trenirao? Mislim, zašto nisi nešto radio, pa napravio sa sobom. Znači, u principu, sve je u tome što jednostavno ne slavimo uspjeh i bojimo se neuspjeha. Jel? I to je taj jedan mentalni, kulturološki, jel? Bio je totalni muk nakon što je on to rekao i onda su ljudi jednostavno počeli pljeskati spontano. Bilo došlo onako neko otkrovenje. Jel? To je tako jednostavno, jel? A u principu vrlo moćno. Jel? Znači, eksterni. Evo, neko je rekao već neke stvari koje možda se mogu smatrati i pod eksterno, ali evo sad malo promislite vi šta bi bilo eksterno, šta bi vam trebalo da bi pokrenuli biznis. Da. To je najveći kapital koji možete imati u biznisu. Kažu da za uspjeh u biznisu najvažniji je socijalni kapital. Jel? Puno važniji, jer ti u stvari sa kapital koji imaš financijski lako ćeš potrošiti ako kreneš u krivom smjeru ili ako ne uspiješ sa tim biznisom ili nešto prodati, ostvariti, ali socijalni kapital ti u stvari je garancija na neki način uspjeha, jer ćeš sa tim ljudima, znanjima, kontaktima svoj posao dovesti do toga da postane uspješan. Tako da, svakako, socijalni kapital, odnosno ovdje sad možda imamo i taj ljudski kapital. Ljudski kapital se misli ljude koji će raditi s vama u timu, koji trebaju imati nekakva znanja, a socijalni kapital se misli ono što u stvari ta mreža kontakata oko vas. Jel? Ali onda informacije, znanja, inovacije, rješenja, patenti, financijski kapital, oprema, strojevi, tehnologije, sirovine i tako dalje. Znači, to je nešto što više manje je svima jasno. Međutim, evo, mnogi ljudi se ne odlučuju na poduzetništvo iz brojnih razloga. Ajmo samo brzinski ovako nabacite neke razloge koji vam padaju na pamet. Strah, birokracija, što? Nesigurnost, šta još? Lijenost, super. Istina. Što još? Korupcija, odlično. I to je jedan veliki problem zašto ljudi bježe iz Hrvatske, jer jednostavno u nekim zemljama gdje je stupanj korupcije jako visok, jako je teško raditi na način da ovisi o vašem znanju i ako niste spremni prihvaćati nekakve takve pravila igre, onda jednostavno je jako teško doći do nekih poslova. Evo, to nije za mene, znači ja nisam ja poduzetnik, nisam rođen za to, jer neko je rekao rođen, jer znači mnogi ljudi jednostavno smatraju da nemaju u sebi taj DNK za poduzetništvo, strah od neuspjeha, rizika, potreba za sigurnošću, ili neki imaju možda tako uvjete da im ne treba biti poduzetnik jer su naslijedili nešto ili imaju nekakav oblik prihoda koji im ne zahtijeva da kreću u nekakve nove rizike. Jel?
A sad samo malo da vidite, da malo probamo prespitati dobre i loše strane poduzetništva. Znači, nije sve u poduzetništvu niti lijepo i krasno, niti je sve ružno, ali dobro da čovjek zna šta dobiva u paketu kad kreće u poduzetništvo. Pa probajte samo ovako nabaciti jedno i drugo, šta vam pada na pamet. Evo, znači, ali ovo sad što kaže Alen ima smisla, ali sve može biti plus i minus, ovisi s koje strane gledaš. Jel? Znači, sam svoj gazda, preuzimanje odgovornosti, osjećaj pustolovine, puna aktivacija i radnja svih potencijala. Jer kad vi radite u nekom zadanom radnom mjestu, onda tamo imate to što imate, što vam to radno mjesto nudi i vi se morate tu u taj okvir smjestiti. Jel? A u poduzetništvu vi u stvari imate jako veliku slobodu da velik dio sebe izrazite, jel? Da puno svojih kvaliteta i puno svojih potencijala angažirate, aktivirate. I naravno ovo zanimljivo, ali mogućnost ostavljanja traga. Mnogi poduzetnici čak koji ne žele recimo nešto društveno dobro raditi, imaju puno veći motiv da ostave trag, da su oni nešto napravili, nego sam profit, jel? Ali naravno da profit je važna stvar, ali evo to je nešto. Ali evo loše strane, možda nitko nije to, nisam čuo, jel? Stalna neizvjesnost i stres. Šta vam se čini o tome? Radno vrijeme može biti 24/7, 365. Jednostavno, kad trebate odraditi posao, a nemate nekoga sada što vi prenijeti, vi ste poduzetnik, morate odraditi posao i ako vam je neko dao neki rok, a vi ste se prevalili u procjeni svojih mogućnosti, ako želite naplatiti taj posao, morate raditi dan, noć. Jel? Može negativno utjecati na odnose. Koje odnose? Obiteljske, da. Znači, jednostavno, mnogi ljudi koji su poduzetnici mogu imati problema u vremenu koje imaju da provedu sa svojim najbližima. Ali može biti plus, tako je, jer možeš svoj posao... Da. Da, a i neuspjesi mogu evo dovesti do nekog bankrota, ali može se otići u nekakav stečaj. A šta mislite, koliko populacije čine poduzetnici? Ukupne populacije, kad gledamo na 100 ljudi, koliko ljudi je poduzetnik? Koliko? 1%. Šta ste rekli? 3, 7, 5. Ovo je bilo 95. godine i to čak ja kad sam tada studirao, baš sam se zanimao, proučavao sam neku literaturu o poduzetništvu jer sam u stvari imao želju pokrenuti nekakav isto inkubator za poduzetništvo, pa sam da malo istraživao kako to funkcionira i onda sam gledao koliko općenito ljudi ima koji su kao... I onda su kao postavljaju znanstvene teorije da samo 5% ljudi ima poduzetnički taj gen, DNK. Međutim, danas 12% ljudi su poduzetnici. Znači to što su oni imali kao znanstveno dokazano da 5%, oni su istraživali psihološke profile, pa rekli, a viš to je to, takvi profili jesu, takvi nisu, i oni su zaključili da je to betonirano i to tako u literaturi bilo, ja sam još puno godina čitao da je to 5% i tako sam nekako sam se pomirio s time. Ali evo, ovu sam statistiku doslovno prije možda 2 godine našao, i kaže da je 2015. već 12% poduzetnika, a u nekim regijama čak i do 20%. Što znači da to nije istina, da je to nužno genetski predodređeno, nego nešto drugo možda utjecati. I da to nije nekakav sada globalni uzorak statistike ljudske psihe i profila, da 5% samo može biti to, nego vjerojatno neki drugi faktori utječu na to da li smo poduzetnici ili nisu. Ovo sad nećemo, ovo smo više manje, čuli smo već od vas, pa odmah ćemo napisati rješenja. Znači, negativne percepcije o poduzetnicima su često ovakve, jel? Da su oni sebični, da su pohlepni, da su manipulativni, da iskorištavaju ljude, da su povezani s politikom i tako dalje. To je sve i istina, jel? Nije ovo sad nekakva tlapnja, jel? Ima tu puno temelja. Jel? Međutim, neke pozitivne percepcije, oni su oni koji pokreću društvo, koji stvaraju radna mjesta, koji na kraju krajeva čega bi država živjela, koje poreze bi ona uopće imala da nema neko ako tamo stvara tu vrijednost, koji nešto trguje, posluje i praktički stvara poreze da bi država mogla živjeti. Oni su ti koji pokreću razvoj, koji inoviraju, koji stvaraju neku novu vrijednost u društvu i gospodarstvu. Oni
upravljaju puno učinkovitije resursima nego neki javni sektor. Evo, dajte vi nekom, ne znam, javnom službeniku da upravlja nekim javnim dobrom i ono će u pravilu biti puno skuplje. Jel? Čak i usluge, recimo socijalne i zdravstvene, kad se mjere koliko one košta u javnom sektoru i koliko će neko u privatnom sektoru, to napraviti, to su višestruke razlike. Sad to nije sve dobro, nije sve pozitivno u tome, zato što to znači možda da on spustio plaće do ono, nepodnošljivosti ili da je smanjio i neke troškove koji trebaju postojati, na primjer zaštita okoliša. Nije sve dobro u tome, ali u svakom slučaju, čak i kad uzmemo te koji jako odgovorno posluju, koji imaju dobre plaće, uvijek je u konačnici puno, zato što on stalno se trudi pronaći način kako da nešto bolje napravi, kako da smanje troška, smanje energije, napravi taj posao. Jer mu je to njegov interes, njegov fokus. Jel? Stvaraju radna mjesta. Jel? I sad ćemo malo vidjeti ovdje neke stvari o tome. Neko od vas spomenuo poduzetnik, društveno odgovorni poduzetnik i društveni poduzetnik, samo da vidimo koliko je vrijeme. Još 5 minuta, dobro. 10. On je šef, pa šta on kaže, njemu slušamo. Dobro, znači poduzetnik, društveno odgovorni poduzetnik i društveni poduzetnik. Društveni poduzetnik je u stvari za mene netko ko ima malo širu svijest, koji ulazi u to poduzetništvo sa jednim razmišljanjem evo, par vas je već to i reklo u stvari, da želi pokrenuti poduzetništvo jer želi nešto čini za druge ljude. Znači on jednostavno ne nalazi zadovoljstvo u tome da se ono malom ja gomila nekakva dobit, nego da u stvari na određen način spoji i novac, i ljude, i okoliš. Znači, on je motiviran željom i odlučno što napravi nešto za dobro za ljude, društvo i okoliš, i tu je u stvari dobit sredstvo, a ne cilj. Znači, dobit kod društvenog poduzetnika nije nužno nešto šta je u stvari konačni razlog pokretanja posla, nego više sredstvo da bi se ostvario neki cilj. I ono što je zanimljivo, čak i ako nema velike ili ako nema nikakve dobiti, ali zaposlenici imaju kvalitetne plaće, ostvaruju svoje ljudske, društvene i ekološke ciljeve, društveni poduzetnik je zadovoljan jer je ostvario svoju misiju. I to je ono što možda, ne znam da li ste valjda pratili kad su bile one krize velike, onda su odjedanput sve industrije počele seliti na istok. Zašto? Jeftinije, i to ne znam 10-20%, nego 3 puta, 5 puta. Naravno, kapital koji želi maksimizirati dobit, on jednostavno gleda da mu je dobit veća i on uopće njega ne zanimaju ljudi. Uopće mu nije važno što će ti tamo 1000 ljudi ostati bez posla, on jednostavno gleda gdje će ostvariti svoju planiranu dobit i onda jednostavno pomiče svoju djelatnost. I u to vrijeme, kad su većina poduzeća selili se, jedino društvena poduzeća nisu selila na istok i nisu se zatvarala. Zato što su ta poduzeća u stvari bila motivirana drugim razlozima. Njima su ljudi bili važni, oni su nalazili načine kako da u stvari posluju pozitivno, da i dalje imaju plaće, i to je ta razlika koju sad vidimo u motivaciji između jednog poduzetnika koji je društveni poduzetnik i onoga ko nije. Naravno, baš zbog toga što mu dobit nije u prvom fokusu, tada ti poduzetnici u stvari su spremni živjeti na jedan drugačiji način i ne ulagati u luksuz, ne živjeti na nekoj visokoj nozi kao što mnogi oni poduzetnici kojima je dobit u prvom fokusu često sebe na neki način afirmiraju time što pokazuju raskoš, luksuz, ogromne jahte, kuće i nekakav stil života koji je onako odgovara nekom luksuzu. Dok kod društvenog poduzetnika u stvari on zadovoljan kad ima dobru plaću i ako ima naravno i dobiti, može uzeti dio dobiti, ali ga to ne ispunjava. On želi dalje razvijati, želi tu dobrobit koju stvara za sebe i za druge širiti, da što više toga bude, da se proširi taj učinak. I zato se kaže, vidite, znači društveni poduzetnici,
oni uočavaju društveni ili ekološki problem i potrebu i onda jednostavno ne čekaju da neko dođe i to riješi, nego jednostavno preuzimaju odgovornost i pokreću promjenu. Aktiviraju svoje talente, znanja i resurse i stvaraju neki održivi model kako da u stvari rješavaju taj problem. Pri čemu onda usklađuju tu društvenu, ekološku i ekonomsku dobit. A strast je usmjerena ljudima, društvu i prirodi, ne toliko zarađivanju i dokazivanju kroz nekakvo bogatstvo ili moć. Ja. Evo, i sad tu možete vidjeti kako to izgleda. Kako izgleda tablica svijesti poduzetnika, društvenog odgovornog poduzetnika i društvenog poduzetnika. I ovdje je jedna možda tablica koja vam je zanimljiva zato što se često miješaju ovi pojmovi društveno odgovorni poduzetnik i društveni poduzetnik. Ali možda sad možemo, ja ne znam koliko je sada sati, još 5 minuta. Onda ćemo dovršiti ovaj sat pa ćemo onda. Znači, evo, kad gledamo poduzetnik, njegova je svijest, ono malo ja i eventualno moja obitelj. On jednostavno vidi, to je ono na što on želi. On želi sebi i svojima priuštiti nekakav lagodan život, bogatstvo i zato mu je glavni fokus stjecati dobit. Jel? Vlasništvo kod običnog poduzetnika je onoliko koliko je uložilo, koliko je ulagača u neko poduzeće, to su vlasnici kapitala i oni su vlasnici poduzeća. Načela kod, evo sad možda ovo malo zvuči, jel? Ali to je nažalost tako kako jest. Jel? Znači kod poduzetnika, ovoga klasičnog poduzetnika, cilj opravdava sredstvo. Maksimiziranje dobiti, iskorištavanje ljudi, društva, okoliša bez skrupula. Jednostavno nema nikakvih normi. Maksimiziramo dobit, a da maksimiziramo dobit moramo smanjiti plaće, moramo smanjiti kvalitetu radnih uvjeta, moramo jednostavno smanjiti filtere na svim, ili ne uglađivati filtere na bilo kakvim dimnjacima, jednostavno sve što košta, što smanjuje dobit, nam smeta i onemogućava da dobijemo veću dobit. Jel? Odlučuje onaj koji je uložio kapital, on ima krajnju riječ. On je vlasnik tvrtke, vlasnik kapitala i on je taj koji ima zadnju riječ. I dobit kod takvog poduzetnika ostaje u potpunosti ili gotovo u potpunosti tim vlasnicima. Kod društveno odgovornog poduzetnika to je ono srednje ja. Jel? Znači taj čovjek ima malo više svijesti i odgovornosti i on praktički promatra svijet kroz ja i moji ljudi, moja zajednica i on u stvari pokušava ne samo dobit, nego steći jednu slobodu, ugled kroz stvaranje nove vrijednosti, kroz samoostvarenje, njegovo poduzeće i također vlasništvo opet ulagača. Što se tiče načela, on želi dobit i jako želi dobit, ali ne na način da ide preko mrtvih. Jel? On jednostavno ima neke svoje principe i on u stvari kaže ja neću po svaku cijenu dobit, želim na jedan normalan, etičan način, legitiman, zakonski način. On se brine za svoje ljude, brine se za svoju zajednicu i u stvari na taj način pokazuje tu odgovornost, tu društvenu odgovornost zbog čega se zove društveno odgovorni poduzetnik. On odlučuje najčešće isto sam, vlasnici kapitala sami odlučuju, ali se češće savjetuju sa svojim ljudima i na neki način stvara jedan osjećaj ipak zajedništva veći nego što to ima ovaj obični poduzetnik. Što tiče dobiti, naravno najveći dio ide vlasnicima, ali on često potiče i druge da participiraju u dobiti jer tako smatra da će biti motiviraniji, da će biti lojalniji i onda u stvari na taj način dijeli dio dobiti pogotovo menadžerskom osoblju, ali i djelatnicima neke simbolične udjele se daju. I na kraju imamo društveni poduzetnik gdje u stvari to je neka svijest o velikom ja, svijest o povezanosti, taj jednostavno poduzetnik želi se samo ostvariti kroz stvaranje nove vrijednosti, kroz stvaranje kvalitetnih radnih mjesta i kroz održivi razvoj ljudi i zajednice. I tu vlasništvo se dijeli i na one koji ulažu kapital, ali i na djelatnike, pa čak i na kupce. Jel? Imate veliki broj društvenih poduzeća u kojima su oni koji kupuju redovno proizvode također vlasnici i oni također imaju pravo utjecaja na u kom smjeru će ići poduzeće. To pogotovo razne potrošačke zadruge, gdje u stvari oni jednostavno imate zadruge koje se bave trgovinom zdrave hrane. Jel? Ja ako želim kupovati zdravu hranu, meni je stalo da ja budem vlasnik
jer na kraju krajeva kupujem tu hranu, mogu odlučivati u kom smjeru će ići to poduzeće, gdje će nabaviti hranu i kako će se razvijati cijeli taj biznis, znači nešto ne bi bio također vlasnik. Znači u tom dijelu se omogućava svima da participiraju u vlasničkoj strukturi. I zbog toga su načela u stvari uvijek nekakva ravnoteža, ekonomski, društveni i ekološki dobrobiti, solidarnost, održivost, ekonomska demokracija i transparentnost poslovanja. Znači oni su spremni sve svoje knjige otvoriti svima jer oni jednostavno nemaju šta skriti. I to je njihova snaga, jel? Zato što jednostavno na taj način dobivaju ljude, dobivaju povjerenje, dobivaju i tržište. Jel? Znači ljudi koji to gledaju i vide, onda imaju povjerenje u takve tvrtke jer je sve transparentno. Jel? Tu se sluša glas svih dionika, znači i ulagača, i zaposlenika, i kupaca, i partnera, znači sa svima se razgovara i traži se način nekakav optimalan model razvoja posla. I naravno, onda se i dobit dijeli među svima koji je stvaraju ili sudjeluju, znači onaj kupac sudjeluje u stvaranju dobiti i da se stvaraju modeli gdje u stvari svi na jednom poštenom, pravednom modelu mogu participirati u toj dobiti, a dio se može vraćati u zajednicu kroz nekakve, recimo, principe gdje se onda ulaže u škole, u vrtiće i tako neke stvari koje opet na kraju krajeva opet isti ljudi koji rade tu ili koji su vlasnici od toga imaju korist. Evo, to je u stvari jedan mali pregled nekakvih ključnih razlika između ova tri oblika i tu negdje leži i ta nekakva priča društvenog poduzetništva o kojima ćemo kasnije nakon pauze malo više govoriti kroz nekakve povijesne i druge primjere. I sad ste zaslužili lijepo jednu pauzu, pa za koliko se vidimo? Jel test sad ili kasnije? Jeste našli test unutra? Zafrkavam se, ja se uvijek volim zafrkavati. Poštovanje, evo ja vas pozdravljam u ime backgrounda projekta Mosta prema uspjehu. Voditeljica projekta, kolegica Andreja Rutnik, nije mogla doći jer je na službenom putovanju u Njemačkoj, ali ću vam ja predstaviti neke administrativne stvari. Kao što je kolega Filip već rekao i kolega Ranko, ovaj projekt Most prema uspjehu je financiran od strane Europskog socijalnog fonda, koji je jedna platforma operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Financiran je iz strane Europske unije, provedbeno tijelo u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo rada, a provedbeno tijelo druge razine je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Doprinose zajednici, odlučivanje se temelji na pristanku svih punoljetnih članova, promiče se održivost i briga za okoliš, poštuje se svako živo biće, nastoji se minimalno utjecati na prirodu. Postoji li ovakva organizacija? Dobro. Ako da, gdje, kada? Udruge, dobro. Ima li još male? Eko naselja, dobro. Lovačko-sakupljačke zajednice. Najstariji i najduži oblik organiziranja ljudi koji je trajao od 1,8 milijuna godina do 10.000 godina prije nove ere i tada su bili jedini društveno-ekonomski sustav. Znači ljudi su se organizirali, da je preživjeli, ljudi su organizirali u male skupine ljudi i živjeli su tako, putovali su nomadski, jel? Znači to se zvalo lovačko-sakupljačka zajednica, ali ovo su bile vrijednosti koje su se živjeli. I ovo su vrijednosti koje su vrlo slične ovome što mi danas govorimo. Društveno poduzetništvo. A zašto to govorim? Naravno, takve antropolozi, etnolozi, sociolozi su istraživali preživjele lovačko-sakupljačke zajednice i onda su bili fascinirani njihovim sustavom vrijednosti koje u stvari, neki su kasnije rekli, pa nisu oni primitivni, mi smo primitivni. Ti koji su ih istraživali, koji su živjeli neko vrijeme s njima, oni su shvatili u stvari da to što oni žive i nije toliko primitivno koliko smo mi to, jel? Znači Eskimi, američki indijanci, Bušmani, Aboriđini, Maori su praktički živjeli po ovim principima. Ne kažem da je to savršeno, ali u svakom slučaju oni su vjerovali da su ljudi sva živa bića braća i da je priroda majka koju treba čuvati. Jel? Evo, to su bile te zajednice koje su jednostavno mogli živjeti sa vrlo malo, što bi rekli danas stručnjaci, ekološkog otiska. Jel?
trošili su malo, uništavali su malo, a mogli su preživjeti, biti vrlo zadovoljni i čak su bili neki znanstvenici vrlo iznenađeni da u principu mnoge te lovačko-sakupljačke zajednice uopće nisu znali za bolest. Da su umirali prirodnom smrću, doduše puno ranije nego mi, jer su imali puno više opasnosti i recimo živjeli su 50, 40 do 50 godina, 60 maksimalno, ali su umirali prirodnom smrću, i nije bilo bolesti, nije bilo nekakvih bolnih velikih smrti, u pravilu. Međutim, sad imamo ovakvu civilizaciju, malo kontrasta, imamo ovakve slike, na primjer, ili imamo ovakve slike, gdje ljudi ubijaju iz razonode, ne da bi preživjeli, ne da bi time, ne znam, osigurali sebi nekakvu egzistenciju, nego jedno, čisto da bi se pokazali. Kaže, upravo zbog toga što čovjek više izgubio ikakvu vezu i osjećaj da u stvari priroda ima ikakve veze s njim, kaže, prema WWF-u 1000 do 10.000 puta brže izumiru trenutačno biljne i životinjske vrste na planeti nego što bi to bilo prirodnim tempom izumiranja. 7,3 milijuna hektara šuma nestaje godišnje, jer to je naš stil života bez kojeg ne možemo. Jednostavno, toliko nam je potrebno da bi izgradili sve one jahte, sve one kućerine ogromne koje su više struko dimenzionirane odnosno na naše stvarne potrebe, da jednostavno moramo konzumirati prirodu na jedan vrlo čudan način i onda imamo sve to što imamo. Ovo NASA jednostavno je priznala da svijet u kojem idemo je neodrživ i da vrlo brzo možemo doći u situaciju da više nećemo moći na ovom planetu. Dalje, i ovdje na ovoj karikaturi stoji, kaže banking industry, ali to nisu banke krive, to je to malo ja sebično koje u stvari jednostavno gura čovjek naprijed čovjeka u nekakvu provaliju. Međutim, sve veći broj ljudi, pa i tih ljudi koji smatraju da je kapitalizam nešto što u stvari je put kojim treba ići, kažu da kapitalizam je izdao svoje obećanje o blagostanju društva i ljudi, jer se u stvari fokusira na vrlo kratkotrajne ekonomske povrate, ne razmišljajući o drugim stvarima koje to sve skupa onda stvara, štete koje donosi. Ili direktor velike savjetničke kuće McKinsey kaže možemo reformirati kapitalizam ili ćemo imati situaciju da će neko drugi, da će se kapitalizam reformirati za nas kroz političke mjere i kroz pritisak ljutih ljudi. Uglavnom, evo, to je da malo vidite kako izgleda raspodjela bogatstva. 0,7% svjetske populacije kontrolira oko 41% svjetskog bogatstva ili 98,7 trilijuna dolara. Znači, jedan vrlo mali broj ljudi ima toliko da s tim ne može, ne on, nego generacije njegovih potomaka ne mogu to potrošiti. A s druge strane imate ono sliku s onog djeteta koje umire od gladi, koji mu možda jedan promila njegovog bogatstva pomogao da normalno ljudski živi. I sad se pitate vratite se onu primitivnu zajednicu gdje se, kad bi se neko rodio sa deformitetom, oni su tu osobu smatrali u toj primitivnoj zajednici kao dar zajednici, da bi oni razvijali kroz to suosjećanje i pomaganje. I oni su tu osobu doživjeli jednako vrijednom koji zdravu osobu. Pogledajte tu primitivnu zajednicu i pogledajte ovu naprednu zajednicu gdje neko kopa po kontejnerima, nikoga nije briga se taj kopa po kontejnerima. Znači, jednostavno, nemamo više vremena uopće razmišljati, možda bi ih htjeli, ali nemamo više vremena razmišljati jer smo u tom filmu samo spašavanje, spasi samog sebe i nađi način kako da pomogneš sebi i da riješiš svoj problem, a onda eventualno ako stigneš ćeš se baviti nečim drugim. Međutim, evo vidite, 2002. 80% je smatrao da je kapitalizam, slobodno tržište i poslovni sektor su idealni put. 2013.
ispod 50% ljudi u Americi, a u Europi čak i daleko manji broj ljudi vjeruje da ovaj smjer kojim ide društvo je održiv. I evo kažu, znači ta tiranija kratkoročnog ekonomskog učinka postaje neslošljiva, iako koliko se god mi pravili da to ne primjećujemo, jel, to je upravo ovo. Jel. Mi možemo svi stavljati glavu u pijesak, reći ok, mi ćemo nastaviti ovako, idemo dalje, ali ako je tu lav pokraj nas, lav će nas progutati, to što smo mi stavili glavu u pijesak, neće lava maknuti od nas, samo će još bit ćemo lakše nas pojesti. Tako da je ta situacija sa društvom u kojem živimo jednostavno zahtijeva nešto što bi ja nazvao kopernikaškim obratom u promišljanju sebe, društva i ekonomije, kao što smo mislili prije da se sve vrti oko zemlje pa i oko čovjeka i da je to, jel, da je planet Zemlja središte svijeta i sve se zvijezde i planeti vrte oko toga. Tako, kao što sad imamo tu profitocentričnu ekonomiju u kojoj je u središtu svega profit, on je taj gospodar oko koga se kreću i ljudi, i društvo, i okoliš, sve je u funkciji profita. Jel? Okrećemo stvar i profit je i dalje tu, ali on više nije u središtu. Znači, ne kažemo mi nećemo profit, nego jednostavno više nije u fokusu našeg promišljanja, nego je u fokusu cijeli planet, društvo, ljudi. Jer planet je najširi ekosustav, ako gledamo društvo je uži ekosustav i ljudi su, mi kao pojedinci smo sa svojim obiteljima još uži ekosustav. Znači, to je nešto što je postojalo u tim primitivnim zajednicama, ali ljudi sve više to prepoznaju i počinju govoriti o tome. Jel? Kaže, borba protiv recesije, klimatskog kaosa, nezaposlenosti, ovo je rekao Gordon Brown prije nekih 7-8 godina. Kaže, zašto mi kad dođemo u obitelj ne očekujemo da nas muž ili žena lažu ili varaju. Jel? Očekujemo od svoga partnera da budu nam iskreni, da nam govore ono što je istina, da nas ne zamajavaju, tako i djeca, da nam ne lažu, da nas ne varu, da nam ne kradu iz novčanika. Međutim, u biznisu je to ok. U biznisu je ok. Zašto u ekonomiji dopuštamo da se može varati, da se može lagati, da se može pričati prazne priče, a u svojoj obitelji to smatramo nečim lošim. Jel? I on kaže, to je važno da mi, ako želimo promijeniti smjer u kojem ide gospodarstvo, onda ono što očekujemo od svojih bližnjih, to moramo raditi u svom svakodnevnom poslu. Znači, te principe koje sami očekujemo da naša obitelj prema nama radi, tako mi moramo i u našem poslu funkcionirati. I onda su i Evropljani skužili da to sve skupa ne ide u dobrom smjeru i kaže, evo, oni su rekli u nekim analizama, kaže da je kriza samo razotkrila neke, znači kriza je bila samo simptom, nije kriza nešto što je došlo samo od sebe, ona je došla zbog toga što su postojali nekakvi problemi u načinu kako funkcionira društvo i gospodarstvo, neki neodrživi trendovi i rekli su također da prespore promjene mogu dovesti do katastrofe. Europa je zato donijela strategiju za pametan održiv rast koji uključuje sve ljude. Pametan održiv uključiv rast. Znači na neki način vraćamo se onim principima koje su te primitivne zajednice imale i sad recimo, evo to što su, ne znam da li ste čuli, 17 ciljeva održivog razvoja. Evo, to kada čitate ono što smo malo pregledali na slajdu, znači govorimo o svim onim principima koje u stvari, koje ljudi imaju u sebi. Znači, ako smo mi živjeli toliko milijuna godina kao civilizacija, kao rasa, jel, sa tim senzibilitetom i osjećajem za ljude, za prirodu, mi to negdje imamo u sebi. I imamo svi, kolegica je rekla da ona se bori između teg osjećaja sebičnosti i želja da pomogne društvu i da ona misli da to možda nije uvijek sve jednostavno razdvojiti šta je sebičnost, a šta je iskrena briga za... Ali isto je okrenula udrugu sa željom da se bavi održivim razvojem. Jel? I zašto je pokrenula udrugu? Tu ne vidi korist, ali vidi želju da doprinosi društvu. Znači svi imamo mi u sebi taj nekakav poriv, ne možemo ga objasniti, ali imamo negdje poriv da nekom, evo Bill Gates nakon što se obogatio, sad on ima poriv da daje okolo novac. Daje do duše u neke glupe stvari, ali daje. Jel? Daje novac, znači on sprema u nekom trenutku, skužuje da on više nema zadovoljstva u time da zarađuje sad više nego što mu ikad će trebati u životu. Jel? Znači u nekom trenutku ljudi počnu
počnu malo, neki, ne svi, ali neki počnu razmišljati. Jel? I sad se postavlja pitanje kako naprijed. I naprijed je u stvari da pokušamo razmišljati na neke nove načine, neke nove ekonomske oblike rada, neke nove oblike povezivanja ljudi, organizacija, suradnje, neke nove strukture, neki novi projekti, gdje ćemo u stvari raditi nešto sa nekakvim drugim motivima, osim onim samo puko ekonomskim. Jel? Gdje ćemo uključiti taj nekakav naš ipak ljudski refleks koji imamo svi u sebi, tu neku, taj osjećaj za zajednicu, za ljude, za društvo, koji isto imamo svi negdje u sebi, možda zatomljene, jer se nekako to sad, više nije to, jel, fancy šmensi, da se ti sad brineš za društvo, puno je fancy šmensi više da ti imaš neki, jel, Instagram sa nekom, sa nekim ne znam, luksuzom, jel? To je možda jednom dijelu ljudi puno više zanimljivo. Međutim, ono što jest nekakav trend kad vi pogledate nekakve, bez obzira što civilizacija ima sve one mračne slike, ipak možete vidjeti da sve veći broj ljudi razmišlja na takav način da bi svaki građanin, i to se gotovo svim politikama, dokumentima, jel, koje neke države donose, kaže da bi građani trebali svi postati poduzetni, i to kažu intrapreneur, interpreneur i entrepreneur. Znači, intrapreneur znači da je spreman raditi, bez obzira u kojem sustavu radi, pa makar to bio javni sustav, kao poduzetnik. Znači, ako radiš u javnoj službi, prvo je razmišljati poduzetnički. Kako možeš učiniti da ta tvoja služba bolje funkcionira? Kako možeš pretvoriti u jedan bolji omjer troška i učinka? To je taj intrapreneur. Ili ako si u nekoj velikoj firmi, kako unutar te firme svoj odjel učiniti produktivnijim, kvalitetnijim za ljude, znači ti ne moraš nužno biti samostalan poduzetnik, ali možeš imati taj mentalni sklop da tu gdje jesi, da budeš poduzetan. A to može vrijediti na bilo koji drugi mikrosustav, može biti svoje obitelji, da budeš poduzetan, da rješavaš probleme, umjesto da čekaš da neko drugi riješi. Znači, intrapreneur, tamo gdje već jesi, radiš promjene. Interpreneur, to je jedan zanimljiv pojam koji u stvari jako dobro funkcionira na Dalekom istoku, gdje ljudi u stvari međusobno se povezuju i zajedno stvaraju, čak i unutar različitih subjekata, nove poduzetničke modele, inovacije. Recimo, u Japanu je sasvim normalno da čovjek radi u jednoj firmi i kad ima posla u drugoj firmi, ode raditi u drugu firmu, a ova druga nema posla, neformalno, on i dalje ostaje raditi u ovoj svojoj prvoj firmi, ali onda ova firma plati ovome i u stvari u principu se mijenjaju i zajedno tako da stvaraju jedan, a istovremeno doprinose inovacijama i ovome stvaraju se nekakve interakcije i u stvari na taj način jako dinamično inoviraju biznis. Iz različitih sektora se prebacuješ u različite druge kontekste i zajedno stvaraju neku vrlo dinamičnu inovacijsku klimu. Jel? Znači, prilagodljivost. Jel? I naravno entrepreneur, znači da svak bude poduzetnik, bez obzira da kažem opet da li ima neko formalno pravno sada neko tijelo unutar kojeg on poduzima, on može biti, danas je to lako jer možete biti freelancer, danas je to toliko jednostavno postati poduzetnik da gotovo uz jedan obični mali laptopić ili pristup internetu možete pokrenuti nešto. Javni sektor također, znači mora biti intrapreneur, interpreneur, innovator, znači i mora u stvari razvijati nešto što se zove društveno vodstvo, znači pokretati promjene u društvu unutar tog javnog sektora. Poslovni sektor mora usvajati sve više ekološke i društvene vrijednosti, pravila dobrog upravljanja i promjenu u misiji. I kad pogledate čak i sad ovo, pričaju sam malo o tome, je li to marketing ili je to iskreno. Veliki broj firmi uključuje društveno odgovorno poduzetništvo kao marketing. Neki čak kažu kao greenwashing. Ne znam da ste čuli za to šta je greenwashing. Šta je greenwashing? Tako, recimo uništavaš okoliš, izlijevaš otrov najgori u okoliš, a onda kao da bi bio kao odgovoran, onda daš neku udrugici par tisuća kuna. Jel? I sad si ti kao društveno odgovoran, jer ti imaš fond gdje ti daješ 5 udruga po 1000 kuna i dao si 5000 kuna, a ono što te košta 1.000.000 kuna da ugradiš filter, nećeš napraviti, jer to je skupo. Jel? Puno lakše tako dati, to malo karikiran, ali to tako isplike na kraju ispada. Jel?
Da. Znači tu postoji puno stvari gdje hodamo na vrlo nesigurnom tlu. Jel? Znači, stvarni motiv, da li i na kraju krajeva koliko neko stvarno čini dobra društvu, ljudima, to se vidi iz čitavog spleta pokazatelja. Ne samo iz toga jer on dao 5 udruga po 1000 kuna. Jel? Znači, ja kad bi neko mi to došao rekao s time, evo sad ja sam društveni odgovoran zato što sam dao ti 5 bi rekao, hej, a šta drugo radiš, jel? I onda kad bi rekao ništa ne radim, onda jednostavno znaš da ništa nisi napravio, si greenwasher, ali ne društveno odgovorni poduzetnik. Jel? Tako da, ono što je, međutim, sve veći broj unatoč tome, zbog pritiska javnosti, ljudi pomalo počinju usmjeravati prema tome da to veći dio aspekta svog poslovanja usmjeravaju prema malo drugačijim praksama. Jel? Pa pokušaju, iako malo, iako tu ima puno greenwashinga, ali opet pomalo nekako shvaćaju da ne mogu samo jednu stvar, moraju malo promijeniti ovo, moraju malo promijeniti ovo, pa malo pomalo, uz pritisak sve veću svijest ljudi, i tu je internet fantastična stvar, ljudi počnu vidjeti da nije svaka firma takva, da ima i boljih firmi, pa onda otiđu tamo te firme, pa onda ovi shvate da gube ljude, pa onda moraju oni malo mijenjati nekakve svoje prakse i tako dalje. Tako da svi se pomalo miču, postoji taj neki mission shift koji u glavama i oni okorojelijih poduzetnika na zapadu počinje nekakve poruke slat. I naravno, civilni sektor, udruge, koji sve više trebaju biti, ne očekivati će dobiti novac na gotovo od nekakve jedinice lokalne samouprave, nego inovirati stvari, nuditi rješenja, biti sami poduzetnici i također biti sami lideri, social lideri, znači to su oni koji u stvari svojim primjerom pokreću i inspiriraju nekakve promjene. I na taj način stvari se događa nekakvom smislu konvergencija vrijednosti sektora. I praktički u svim sektorima sve više ima ljudi koji pokušavaju na jedan drugačiji način raditi svoj posao, jel? Osvješteniji, odgovorniji. Jel? Makar je to daleko još nedovoljno. Da se razumijemo, to još uvijek koliko to sve postoji, odnosno na onome kad gledamo one sve slike od prije i kad znamo u kom situaciji svijet se nalazi, tu treba još puno još milja jahanja. Jel? Uglavnom, evo, to su neke vrijednosti koje u stvari ti nove mission shift, te pomake u misijama znači da se sve više spominje riječ etika, ekološka svijest, suradnja, sinergija, uključivanje, jednake mogućnosti, kreativnost, inovacija, proaktivna društvena odgovornost, održivost, jedinstvo, razlikost i tako dalje. Ono što je zanimljivo, ovo je jedno istraživanje koje su radili u Americi, nisu u Americi nego 18 zemalja, ispričavam se, ali mislim da je sveučilište iz Amerike radilo. Znači, oni su došli do podatka istraživajući motive zašto mladi ljudi pokreću biznise u 18 zemalja svijeta. I tu su bile zemlje i od istoka do zapada. I pogledajte šta je motiv u ovim milenijskoj generaciji za pokretanje biznisa. Najveći motiv je improve society. Znači, zašto neko pokreće? Bilo je to što želi promijeniti društvo, želi unaprijediti, poboljšati društvo. Tek na drugom mjestu je generate profit. Znači, ima ljudi koji žele pokrenuti zato što im žele, ali su ipak sada puno drugačiji nego što je to bilo prije. Jel? Onda inovacija, jel? I tako dalje. Jel? Ali imate tu još dalje, vidite, unaprijediti život ljudi, unaprijediti progres, jel? Znači, nekakve još drugi motivi, jel? Koji su. Međutim, da ne stanemo samo na tim primitivnim zajednicama, da ne mislimo da je to bilo tada, pa poslije toga smo mi svi poludili i okrenuli se to nekom sebičnom individualizmu. U stvari, principi tog zajedništva i te solidarne ekonomije su postojali, praktički postoje i dan danas. Znači, zadruge su dio kulture slavenskih, ali i velikog broja drugih naroda. Ako ikad ste proučavali, recimo, povijest Slavena, oni su vam djelovali kroz kućne plemenske seoske zadruge i ne samo Slaveni, nego praktički kod svi narodi i Germani, to je uvijek tako bilo. Naravno, bila su plemena koja su bila malo agresivnija, ali bilo je plemena koji su živjeli tako, imali su znači svoj posjed, za razliku od ovih lovačko-sakupljača koji nisu imali nikakvo vlasništvo. Recimo, u lovačko-sakupljačkim zajednicama nije bilo vlasništva. Niko ni ništa nije posjedovao. Jednostavno, vlasništvo kao kategorija nije postojala. Zanimljivo, nije postojala ni riječ laž. Oni nisu uopće znali, da ste čitali priče, zašto su istrebljeni američki indijanci. Zato što su ih mogli vrlo lako prevariti.
oni su recimo vojske španjolske i francuske i engleske su dolazile tamo, oni su jednostavno bi svaki put iznova koristili strategiju, doveli bi ljude, mislim to su strašne priče, ja sam plakao kad sam to čitao, doveli bi ljude iz sela tih indijanskih sve na jedno mjesto i rekli da će biti dijeljenje darova. I onda bi ih samo stopovima potamanili. I to je bila napredna ta naša civilizacija, katolička iz koje mi dolazimo. Znači, u principu, za njih je bila riječ prevara nepojmljiva. Oni jednostavno riječ nemaju za vlaž, za varanje, jer je to u toj kulturi bilo nepoznato. Ali, znači, te neke stvari su postojale u diljem svijeta i postoje dan danas. Samo su se ljudi u nekim trenucima, to se ne dio, uspinjalo pa padalo i tako dalje. Recimo, te zadruge su jedno vrijeme bile, kad je počela dolaziti kad su dolazili različiti novi sustavi, feudalizam i kasnije industrializam, industrijska doba, one su bile na neki način ukidane, potiskivane, ali su se uvijek ponovo budile. Znači uvijek se ponovo stvarao pokret, ljudi su jednostavno vidjeli da ne mogu sami živjeti i da, ne znam, da poljoprivrednik shvatio da on ne može sam prodati svoje vino ili svoj urod i onda se udruživao. Ili obrtnik je shvatio da ne može sam doći do dovoljno jeftine sirovine, onda bi se udružio sa drugim obrtnicima, onda bi lakše kupio sirovinu povoljnije, lakše bi branio svoja prava i u stvari su zadruge bile oduvijek i funkcioniraju dan danas. Jel? Znači, bile su te bratovštine, neprofitna društva, ustanova, to su sve bili ti oblici gdje su ljudi se udruživali da bi zajedno nešto radili što je prevazilazilo nikakve njihove uske osobne interese, ali i omogućavalo njima da bolje funkcioniraju. Znači nije to čak niti stvar nesebičnosti, nego čak i jedne zdrave sebičnosti. Jel? Kad se povežeš, zašto danas naši poljoprivrednici ne uspijevaju, jer svak mora imati kombajn. Jel? A kombajn košta x, ne znam, 100.000 kuna nečega, i ti sad s tim kombajnom koristiš ga x dana, a ostale dane on stoji unutra, ali ti kredit vraćaš, jel? I moraš ga plaćati svaki mjesec. Znači, jednostavno, taj model koji u našim glavama da moramo imati sve svoje, to je jednostavno neodrživo. Jel? Zato su u stvari, evo, zadruge bili jedan način kako da se živi učinkovitije, održivije i, naravno, kažem, imali su svojih uspona i padova, ali su uglavnom, evo, vlasnici zadruga su bili njezini članovi i često ljudi kažu zadruge su socijalizam, jel? To je kao pase, jel? Ali socijalizam je bilo državno, društveno vlasništvo. Ovdje su vlasnici ljudi. Znači, zadrugo ne upravlja netko, nego mi koji osnujemo zadrugu. Znači, to je naše poduzeće. Jel? Mi donosimo odluku, to je naše vlasništvo. Nije vlasništvo neke države, nekog društva. Jel? Znači, to nema veze sa socijalizmom. To je čisti kapitalizam, ako ćemo gledati. Vlasništvo je ljudi. Samo je ekonomska demokracija, a ne diktatura jedne ili elite koja u stvari onda upravlja s tom imovinom. Znači, zadruge su u Slavena bile osnova opstanka, upravljali su zemljište, stokom, novcem i cijelim. Znači, zadruga imala imovinu, a ljudi su radili i od toga profitirali, imali, recimo, kod slavenskih zadruga, tu je jedina stvar bila što je tu bio jedan patrijarhalni pristup, ali postoje su zadruge u svijetu koje su bile matrijarhati. I često su one bile puno osjetljivije nego ove, ali su i ove zadruge bile prilično pravedne, jer tu je bila čvrsta ruka patrijarha, ali taj patrijarh je trebao biti, on se brinuo za svakog člana zajednice, da nastoje biti pravedan. Jel? To je bilo nekakav, birao bi se ona osoba koja bi mogla u tom trenutku donositi nekakve najpravednije odluke, iako to nije uvijek funkcioniralo, jer uvijek bi se našao neko ko bi možda zastranio i postao malo autokratski patrijarh. Međutim, evo, jedna zadruga koju sam ja isto relativno nedavno otkrio, možda prije 5-6 godina, znači pustinja Blaca, jedno mjesto na Braču, je u stvari osnovana 1552. ali 1590. je priznata ispravom od biskupa Petra Cedulina, gdje ima u stvari u svom dokumentu osnivačkom ima sva načela, znači ima dokument koji su sve praktički gotovo sva načela suvremenih zadruga prisutna. Jel? I sad recimo jedni Englezi vam od ovoga naprave turističku atrakciju i dovode 100.000 ljudi da gledaju tu prvu zadrugu u Engleskoj, a mi imamo zadrugu koja je skoro jednako stara, koju niko ne dolazi uopće
promatrati kao zadrugu, dolaze gledati kao neko zanimljivo mjesto, ali o tom zadrugarskom konceptu se uopće ne priča nigdje. Jel? Ali evo, vidite, ta prva zadruga je 1498. Prva potrošačka 44. I u jednom trenutku toliko zadruga bilo u Engleskoj nastalo da je engleski parlament morao donijeti zakon o zadrugama, jer je pokret bio takav, ljudi su se udruživali masovno, i poljoprivrednici, i obrtnici, i radnici u takve nekakve potrošačke, kreditno-štedne zadruge i svašta nešto. Znači u svim gotovo sektorima, i danas ima oko 800 milijuna članova ili preko 100 milijuna zaposlenih koji su u zadrugama. 20% više zapošljavaju zadruge nego multinacionalne kompanije i 3 milijarde ljudi ostvaruje prihod od različitih vrsta zadruga. U Europi svaki treći stanovnik je član neke zadruge. 2012. 300 najvećih zadruga u svijetu su imale 1,6 bilijardi prometa i to su sve zadruge zajedno čine 9. ekonomiju svijeta. Znači to nije mala ekonomija, to je ogromna ekonomija, samo mi o tome ne znamo, niko o tome ne priča. Znači, zašto su one nastale? Zato upravo kao odgovor na elitu. Jel? Zato što kad je došla industrija, oni su htjeli iskoristiti ljude, smanjiva plaće, dovodili su do ludila, uzgladnjivali i onda su jednostavno ljudi počeli se udruživati i jednostavno, evo, da bi u stvari obranili svoje interese, su se organizirali kako bi mogli u stvari lakše poslovati i održivo funkcionirati. Evo ovo je recimo Pitomačka. I vidite, ono što je zanimljivo, te zadruge su gradile onda ne samo da su gradile, da su oni gradile pogone, oni su gradile vatrogasne domove, društvene domove, kao je pravo društveno poduzeće danas. Znači oni su gradili školu, znači zadruga je svoj višak profita ulagala u lokalnu zajednicu. A zašto? Zato što ti ljudi živjeli tu. Njima je bilo stalo da šta će njima taj profit ako njihova djeca nemaju gdje ići u školu. Jel? Šta će njima taj profit ako se zapali sve, ako nemaju vatrogasni dom. Znači oni su jednostavno ulagali u sve ono što je falilo i oni su bili u stvari poduzetnici koji su rješavali problem svoga prostora ulažući višak novca u društvene sadržaje. To je praktički čisto društveno poduzetništvo. U 20. stoljeću, evo, tu je već velika bio pokret, u Hrvatskoj je bilo oko 1500 zadruga sa oko 250.000 zadrugara, vidite kasnije koje su sad brojke danas, znači puno ih je više bilo tada. I onda su recimo u nekom vremenu nakon Drugog svjetskog rata su se prisilno kolektiviziralo, zadruge su postale državno vlasništvo, međutim u nekom trenutku opet su se ponovo počele uzdizati, pa su opet počele marginalizirati, su čak bili zakoni kojima su se ukidali ti savezi, jednostavno se to smatralo, mislim, vidite, sad mi kažemo to da su zadruge socijalizam, a socijalizam se borio protiv zadruga. Zašto? Zato što su tu previše prava imali ljudi, jel? A niko ne voli da ljudi imaju prava, jel? Svi lakše oliti u prava ljudima kad imaš slabe, obespravljene ljude. Zato u principu je svaki sustav u nekom trenutku htio suzbiti ovakve nekakve primjere i nastojanja. Isto tako kad je nastala Hrvatska država, ista stvar dogodila se, proglasili su to institucijama bivšeg sustava, međutim onda se negdje 95. godine ponovo malo počelo razgovarati o tome, počelo se oživljavati i naravno danas evo imamo i dalje manje zadruga nego što je bilo tamo početkom 20. stoljeća, 1200 zadruga, ali pogledajte koliko ima zadruga, 20.000, onda ih je bilo 250.000. Znači možeš doslovno skoro pa ništa. A sad pogledajte ovo. Imamo dvije regije, jedna se zove Baskija, jedna se zove Emilija Romanja. I to su primjeri kako društveno poduzetništvo može ne samo pomoći tim ljudima, nego cijelom prostoru. To su idealni primjeri koji se danas poučavaju na fakultetima. Evo, recimo, ono što je zanimljivo, sad neko će reći da je to lijeva opcija, neko će reći da je to katolička opcija, ali nije ni lijeva, ni jedna i druga opcija su razvijale. Tako priča Mondragona je nastala iz katoličkog socijalnog nauka, dok je zadružni koncept Emilije Romanje nastao iz
te solidarne ekonomije, participativne demokracije, koja je bila više liberalno-socijalistička nego katolička. I evo, ako ste možda niste znali, ali to učilište Bolonja, po kojem danas dozvamo bolonjski proces, ono je bilo zadruga. I ko je osnova to sveučilište? Praktički strani roditelji, stranci koji su živjeli u Bolonji, čija djeca nisu mogla ići u talijansko sveučilište. Ja sam rekli da napraviti zadružno sveučilište, napravili su svi ti stranci, Njemci, ne znam koji tamo sve bio, Francuzi i Hrvati i Slovenci, svi koji su tamo živjeli stranci, su napravili to bolonjsko sveučilište, koje je danas poznatije nego ono praktično drugo ne postoje. Znači oni su napravili vrhunsko sveučilište, ali je bilo zadružno sveučilište. Znači bilo je sveučilište u vlasništvu svih svojih osnivača. U svakom slučaju, znači, bez obzira je li to bilo lijevo ili desno generirano nekakvo poslovno nastojanje, oni su svi u stvari imali sličnost u tome da su povezivali ljude, pojedince, male tvrtke u nekakve zajedničke priče gdje su onda na taj način postizali što se zove ekonomija obujma. Da bi ti bio održiv, rekli smo ovaj kombajn sam za sebe, ako se koristi samo na bazi 5 dana mjesečno ili ne znam, on u stvari je neisplativa investicija. Znači moraš imati ekonomiju obujma gdje ti sve što nabavljaš, sve što prodaješ, možeš prodati na jedan učinkovitiji način, možeš proizvesti na jedan učinkovitiji način, sa manje troškova. Tako da u stvari su oni to odmah skužili. Skužili su da jednostavno samostalno ne mogu ništa, ako se udruže da mogu svašta. I onda su napravili gomilu tih nekakvih, recimo oni su imali poljoprivredu, ali su skužili da poljoprivreda, da oni ne mogu proizvesti velike količine ničega. Nisu to neke velike ravnice, kao što su, ne znam, u Dalmaciji, recimo, to je negdje, imate mala zemljište, nema tu neke mogućnosti da se tamo dovede kombajn i radi neka, imaju malu količinu svega, ali su rekli nećemo mi ići na masu, na količinu, nego idemo na kvalitetu. I onda su radili male količine, ali su zato angažirali su vrhunske stručnjake, znači oni su formirali te zadruge, klastere i svašta nešto, ta udruženja, koji su bili u stvari društvena poduzeća, čija je osnovna svrha bila da pomaže svima da funkcioniraju bolje. Onda su oni imali istraživanje, razvoj, marketing, dizajn i stvorili su vrhunske proizvode. Znači oni su jednostavno stvorili brendove o kojima mi danas pričamo. Danas ima nas znači parmezan, parma prosciutto, mortadela, četo balzamico, maslinovo ulje, gljive, šparoge, voće, sve to tu. Znači niko vas, kad idete u dućan, niko ne pita koliko košta parmezan. Uzmeš zato što znaš da je to parmezan i to je cijena koja je u glavi ti je to je to parmezan, da je to nešto vrijedno kao zlato i to uzmeš i kupiš i staviš u malim količinama na hranu kao začin. Ali to je taj film da se ti stvorio, da je to nešto što toliko košta i to je to. I tako svaki njihov proizvod. To su sve vrhunske stvari, ali oni vam proizvode, osim poljoprivrede, Ferrari, Lamborghini, Maserati, opet to nisu Volkswageni. Male serije vrhunskih stvari. Znači, vidite kako se može udruženim snagama, kaže jedna od najkooperativnijih regija svijeta, 2 od 3 stanovnika su članovi neke zadruge, 30% BDP-a regije stvaraju zadruge i ostala ekonomija se temelji na konceptu fleksibilne proizvodnje, to je slično kao na Japanu, što sam pričao, gdje male firme zajedno se udružuju, rade poslove, izmjenjuju znanja, ljudsku snagu. Evo vidite, i robne kuće izbjegavaju Italiju jer ne mogu konkurirati tom zadrugarskom pokretu, jer jednostavno te zadruge imaju previše članova i oni nikad ne bi kupovali u jednom Walmartu. Kupuju u svom poduzeću jer znaju da imaju i kvalitetu i da plaćaju svojim ljudima i da na kraju imaju dobit od toga. Znači kupuješ i zarađuješ. Znači imaš na kraju i bonus nekakav. Znači to je ta, i sad pogledajte, evo, ovo je zanimljivo, su Emilija Romagna, Hrvatska, skoro iste veličine. I skoro imaju, ne veličine, nego broj stanovnika, ispričavam se, ali Emilija Romagna je manja od Hrvatske. Znači ima otprilike isti stanovnik, ali pogledajte, znači, iako ima isti broj stanovnika, pogledajte broj poduzeća. Koliko? 2,5 puta više,
2,5 puta više poduzeća, a pogledajte zadruga, 5 puta više, na isti broj ljudi. A pogledajte BDP po stanovniku, 3 puta više. Ali ono što je zanimljivo, oni su 70. godina bili jedna od najnerazvijenijih regija svijeta. Zašto su bili nerazvijeni? Zato što su, kad je bio Drugi svjetski rat, imali su taj zadrugarski pokret i to je jako Mussoliniju smetalo. Jel? Rekli smo, svim moćnicima smeta snažna povezana zajednica ljudi. I on je praktički istrijebio sve ljude tamo, to su bili on je tamo praktički slao sve ljude iz te regije u logor. Jel? I imao je pogrom, jel? Jer su mu jednostavno ti ljudi smetali. I praktički 30 godina uopće nije postojalo više zadruga jer se praktički to izgubilo jer su ljudi bili pobijeni, nestali nakon Drugog svjetskog rata. Međutim, 70. godina se ljudi počeli vraćati i oživjeli su sjećanje na te svoje zadruge i ponovo su oživjeli te svoje zadruge i u stvari su sad postali jedna od najrazvijenijih europskih regija. U vrlo kratko vrijeme su iz praktički situacije gladi i siromaštva došli do toga da su postali jedna od najrazvijenijih regija. I pogledajte, stopa nezaposlenosti 6,6%, a u Hrvatskoj 13,1%. Isto slična priča sa Baskijom, jel? Samo tu je na drugi kontekst, tamo je bio katolički kontekst. Međutim, ta Baskija je 30% veći prosjek nego je BDP-u, nego je EU prosjek i 35,4% nego u Španjolskoj, a tu se nalazi jedna od najjačih ekonomskih grupacija koja ćemo kasnije malo više reći, ali vidite, oni imaju 2,2 milijuna stanovnika, puno su još manje od Hrvatske, ali zato imaju stvarno velik BDP, imaju stopu nezaposlenosti značajno manju nego što je u Španjolskoj. Znate da Španjolska je jako problematična sa nezaposlenošću, ali imaju značajno manje nego što je u Španjolskoj i dalje ispod nego što je Hrvatska. Ali sad je neko pitao koji su to primjeri uspješnih kompanija. To su neki samo ovako na prvu ruku izvučeni primjeri. Recimo Mondragon ću ispričati malo kasnije. John Lewis isto, nadam se da sam još ostavio priču o John Lewisu, ali o Argentinu ću vam pričati samo zato da vidite kako su u kontrastu sa našim ljudima tamo ljudi reagirali kad su tvornice propadale. Kod nas ljudi kad su tvornice propadale su jednostavno tražili da tvornica ide u stečaj. Da bi se kroz stečajnu masu eventualno naplatila neka plaća. I onda bi dobili neku siću. Za razliku od njih, u Argentini ljudi su preuzimali tvornice koje su propale, koje su bile u stečaju i počeli iz početka. I doveli su ih do profitnih poduzeća. I ne samo su doveli do profitnih poduzeća, nego su ta poduzeća tako dobro poslovala da su mogli ulagati u lokalne škole, u lokalne bolnice. I onda imate film The Take, možete ga vidjeti na internetu, gdje su dolazila policija oduzimati te tvornice, vlasnici su shvatili kasnije da su te tvornice postale profitne, htjeli su ih vratiti natrag sebi. I onda su ovi radnici rekli nećete samo preko nas mrtvih, okružili su tvornice sa svojim tijelima, cijelo selo i cijelo mjesto se okružilo i jednostavno su policija morala odustati. Ja. Oni su na kraju na sudu dobili to jer su nešto što je bilo odbačeno i napušteno ponovo digli i na taj način u stvari spasili i tu tvornicu, a na kraju krajeva i lokalne zajednice. Ili ovaj primjer Suma Whole Foods, to je jedna zadruga koja je u Engleskoj osnovana od ljudi koji se zdravo hrane, koji su napravili zadrugu da bi mogli jeftinije nabavljati hranu, a onda su od toga napravili biznis i od obične osobne potrebe da se u stvari nabavlja kvalitetnija hrana, na kraju je to postalo jedan unosan biznis i oni u stvari vam se igraju biznisa, znači zaposleni su u toj tvornici na način da jedne godine neko ima poziciju direktora, druge godine radi na viličaru i vozi viličara u skladištu i imaju svi jednaku plaću, što možda nije slučaj za sve društvene poduzetnike, ali oni imaju sve su dogovorili da će imati svi jednaku plaću, a plaće su negdje 60% veće nego drugih sličnih firmi. Znači imaju visoke plaće, imaju profit, a istovremeno se zabavljaju. Znači biznis ne mora biti stres. I što najvažnije, oni su došli do razine 150-200 ljudi, onda su ljudi rekli da se ne razvijate, da se ne širite dalje. Oni su rekli ovo je nama dovoljna veličina, ali kogo želi može doći kod nas, mi ćemo ih naučiti kako da oni naprave svoju zadrugu i da na isti način posluju. I tako su oni izgenerirali nekih 20-30 sličnih zadruga, ali nisu te zadruge usvojile te njihove principe do kraja, nego samo neki dio, ali u svakom slučaju oni imaju taj svoj 150 zaposlenih i to je ono što drže. Ali evo, ovo je jedna ogromna priča. Mondragon,
samo za usporedbu, BDP Hrvatske neki 40 milijardi eura, znači ovi možda malo više od četvrtine hrvatskog BDP-a ostvaruje ova zadruga, znači 26 milijardi eura imovine, 74.000 zaposlenih i znači rekli smo 10% niža nezaposlenost Španjolska, proizvode sve, proizvode od bicikla do elektronskih uređaja, do recimo imaju bankarske usluge i tako dalje. Znači oni su osnovali jednu od najpoznatijih zadrugarskih banaka. I imaju firme po cijelom svijetu. Jel? Ali kako je nastala? Nastala je od jednog jedinog čovjeka koji je u stvari bio, mogli bi reći, čovjek ograničenih sposobnosti, jel? Možemo tako reći, jer on je u stvari bio svećenik koji je skoro bio slijep, koji je imao disleksiju i poslali su ga zato što je na neki način, jel, smatrali su ga nesposobnim, poslali su ga u neko selo da bude tamo svećenik. Jel. I onda kad je došao tamo, to je bilo tamo doba završetka građanskog rata u Španjolskoj, tamo je bila takva glad da on nije rekao šta ću ja ovdje govoriti, ljudi se ubijaju za komad hrane, nema smisla da ja propovijedam, ja nešto napraviti da ti ljudi imaju šta jest. Nema, mislim, prazan želudac, ne možemo ovdje na prazan želudac. I onda jednostavno rekao, idem pomoći da ljudi počnu zarađivati. I onda je počeo ih učiti, osnova jednu školu, politehničku školu malu, odnosno školu, nije se zvala odmah politehnička škola, ali kao neka škola da ih učio tehničkim znanjima da mogu proizvoditi parafinske lampe. I ti ljudi su počeli malo proizvoditi parafinske lampe, onda ih je udružio i napravili su prvu zadrugu, njih 5 momaka, uzeo 5 najboljih učenika i napravili su zadrugu koja se proizvodila parafinske lampe, grijalice i onda u stvari nakon toga iz toga se počeo razvijati različite proizvodnje. Odmah negdje već u startu je vrlo brzo vidio da treba nekako pomoći da ljudi nemaju novca, pa su napravili tu nekakvu solidarnu banku gdje su oni mogli čuvati novac, posuđivati novac kad im fali i tako dalje. I malo pomalo oni su došli do toga da danas imaju svoje sveučilište. Može. Znači, ili ovaj lik koji je u stvari bio sin bogatog trgovca, relativno bogatog trgovca, koji je htio uvesti nekakve nove demokratičnije pristupe u upravljanje svojim robnim kućama, odnosno dućanima, nisu to bili robne kuće, nego dućani. Jedan od tih dućana jako loše poslovao i posvađao se bio s ocem, onda mu otac rekao, ne možeš ti to kod mene raditi, onda on rekao njemu, a daj mi taj dućan koji ne funkcionira. I onda je on taj dućan napravio po svojim principima, tako da je podijelio svim vlasnicima udjele u tom robnoj kući. I ta robna kuća koja je bila u problemima, odjedanput je počela jako dobro poslovati i praktički na kraju i njegov otac priznao da to bolje funkcionira i u stvari je na kraju i bogatstvo se njihovo povećalo time što su u stvari podijelili svoje udjele. Znači na kraju su postali jedan od najvećih lanaca u trgovina. A ono što je zanimljivo, za njima piše, kad dođete u dućan, imate natpise gdje piše ovdje vas poslužuje vlasnik, jer svaki je radnik vlasnik. Znači, to je to. Imaju razne benefite, oni imaju zajednički, znači firma ima svoje jedrilice, svoje kuće za odmor koje koriste svi radnici kao svoju imovinu. Imaju tamo mogućnost besplatno ljetovati ili povoljno ljetovati za vrlo niske novce i imaju pravo uzeti dio dividende, nakon svake godine uzimaju dividendu koju dijele svi radnici i zajedno upravljaju tvrtkom. Ja. Ali da to nije samo svjetska stvar, evo imate i hrvatske primjere. Ovo je jedna grupa mladih ljudi pokrenula jednu priču u Čakovcu, koja danas se smatra nekim primjerom dobre prakse za cijelu regiju, gdje su oni u stvari se htjeli baviti kulturom, alternativnom kulturom, subkulturom, nije bilo prostora, zato pa su osnovali udrugu, pa onda nakon toga je i neka poduzeća koja se bavi tiskom, dizajnom i tako dalje. I malo pomalo iz te iste priče, željen da nešto učini za svoju sredinu, da promaknu neke sadržaje kulturne, zabavne za mlade, da omoguće zapošljavanje mladima. Danas je to poduzeće koje zapošljava ne samo mlade, nego osobe sa invaliditetom, Rome, čitav niz drugih dugotrajno nezaposlene žene. Tako da, evo, uglavnom provode razne projekte evropske gdje u stvari onda pomažu i rješavanje ekoloških problema i socijalnih problema. Evo, osobe sa invaliditetom, nezaposlene mlade majke i tako dalje.
možete, mislim da će, je li planiran studijsko tamo kod njih, nismo planirali? U Zagrebu, znači imaju podružnicu Humanove u Zagrebu, pa ćete obići njihov dućan i sustav koji postoji u Zagrebu, jer oni su se kasnije na kraju proširili po cijeloj Hrvatskoj. Tako da, evo vidite da može znači imaju i knjigovodstvo, imaju i dizajn, web i svašta nešto. Uglavnom možete naći na internetu. A ovo je recimo Cedra iz koje ja dolazim, znači to je, ja dolazim, rekao sam iz Splita, u Splitu smo napravili isto također i udrugu i društveno poduzeće koje ima nekih 11 zaposlenih trenutačno, ima coworking inkubator i akcelerator za društveno poduzetništvo i održivi razvoj, nastavna smo baza sveučilišta u Splitu, radimo na programima zapošljavanja i radimo na pripremi projekata za EU fondove, nekih 100 milijuna kuna projekata je odobreno od ove 13. godine do danas. Jel? Tako da otprilike vidite šta se sve može kad se uključe ljudi. Postoje tu drugi razni primjeri kao što je Zlatna greda u Osijeku, to je turistička agencija koja je osnovala udruga Zeleni Osijek, ili čokolaterija Hedona koja zapošljava osobe sa invaliditetom u Križevcima, tako da možete vidjeti toga ima dosta, gdje se poduzeća osnivaju da bi se riješili nekakvi društveni problemi ili da bi se promoviralo održivo korištenje neke prirodne baštine i tako dalje. Znači sav profit ide u ekološke svrhe. I tu je sada i strategija koja je u stvari definirala šta je to društveno poduzetništvo, to neću vam čitati, to sve ćete imati na slajdovima, ali uglavnom važno je da jednostavno kako razumijete da Hrvatska isto ide u tom smjeru i ono što je također veliki izazov, da društveni poduzetnik na određen način mora primjenjivati ta nekakva znanja koja uključuju srazmjer i te ekološke i socijalne, ali istovremeno i ekonomske brige. Evo. Ono što ćemo vama dati za domaći rad, da malo promislite, da promislite šta je to što vas intrigira, kad bi recimo sad se vama dala mogućnost da pokrenete nekakav društveno poduzetnički poduhvat, koje to probleme bi vi htjeli rješavati i koja bi to moguća bila rješenja. Znači što je to što vas intrigira na nekakvu akciju, kad bi eventualno imali znanje, volje, novac, resurse, u kom smjeru bi razvijali nekakva rješenja, koje to probleme bi u stvari pokušali rješavati. Pa malo probajte do sljedećih naših radionica promisliti, ispisati ove nekakve odgovore na ova pitanja i također probajte razmisliti kako bi izgledalo to vaše društveno poduzeće. Znači kad malo posložite ove različite probleme, izaberite nešto od toga ili sve, ali probajte razmisliti kako bi oformili to poduzeće, koja bi bila djelatnost, koji ciljevi i koji su preduvjeti bitni da bi se pokrenuli to društvo. Šta bi trebali napraviti da bi se to društveno poduzeće pokrenulo. Ovdje na sadovima ćete vidjeti još nekakve sustave podrške i same elemente strategije koje vam to su čista teorija, ne treba to previše čitati. Tu ima nekakvih pravila koje možemo diskutirati kad se budemo vidjeli, ali u svakom slučaju važno je da u ovom trenutku probate razmisliti o tome gdje vidite sebe, u kom smjeru mislite da bi vi kao potencijalni poduzetnici mogli ići kao u smjeru društvenog poduzetništva. Mislim da smo tu sad više manje sve rekli, ove zakone. Ono što je samo važno da znate da društveno poduzetništvo ne može imati bilo kakvu pravnu formu. Znači može biti udruga, može biti zadruga, može biti trgovačko društvo, može biti obrt, može biti socijalna ustanova ili bilo koja druga pravna forma. I naravno Cedra HR je jedan od sustava podrške, pa ako vam bude išta trebalo, imate nas, ali imate i druge sustave podrške koji postoje i u Zagrebu, kao što je Impact Hub, kao što je ZEF, zadruga za etično financiranje, ili različite mreže kao što je Mreža mladih Hrvatske, regionalne udruge i mreže razne i tako dalje, tako da u svakom slučaju postoji čitav niz potpora za društveno poduzetništvo. I sad za kraj samo bi vam i predstavio kolegu Marka koji u stvari će, kad budete sudjelovali u ovim programima mentorstva, onda će te u stvari komunicirati s njim. Naime, ideja je da nakon ovih, odnosno tijekom ovih edukacija, dio vas koji bude htio razvijati svoju ideju, neovisno sad da li je društveno poduzetništvo ili društveno poduzetnička ili poduzetnička, znači može imati jednu mentorsku podršku od Cedre,
Pa evo, Marko će biti na raspolaganju logistički i organizirat ćemo te nekakve i grupne i pojedinačne mentorske sastanke. Pa evo samo par riječi da se Marko predstavi. Par riječi, da im pokažem gdje su vrata, to je sad uloga. Ništa, znači, ko prolazi ovaj prvi dio radionica, bit ću samo brz, ko prolazi ovaj prvi dio radionica i dolazi do ispunjenja te neke ideje do projekta, ja ću biti zadužen za svu komunikaciju na projektu, tako da spojite s licem onaj koji vas zamara stalno sa mailovima i požuruje da nešto napravite. Sve što trebate pitajte, inače se u Cedri bavimo, znači ja sam voditelj projekata, znači kako od ideje napraviti projekt, kako dobiti novce od Europske unije, tako da i tu uvijek možete dobiti savjet i ništa, sve pitajte samo, tako da to je to.